ia e toi whaatalo whamau wholo whantu Samoa lau mai moanga ni vanga o le fiafi. Ina ua 2 minute wa te nei le tu la e 5. E le taimi nao le wanti a matou i ni usila nei. Ia me se afu isi o matou pitonu ui au kilani. I le matou ofisa au tu i manu kaunei tu ina sa atu le whaasila launga me se fo al proklame wha au au le fu i yaso. Tautai ia e male manuia whaivo si o tātua tino. Tautai ia e male malo. Le ma te whatasi atu, ia, ma le, not a long lost friend, ia, ma le tau sala o le tātou o unanga, sa teimi foi, tu ule awa noe whaafei loa, ima whaatalo whaile. Tu whina po le tau sala ia, pēa ui o lea, ia, le ma whaifona tu oi lalo le nganga, me ma le nganga whaavitai le atua. Ora u tātou au dia foi le nei aso, langi le lei le tau ia matou i au kilani nei. Ia, ua tō i tua apolima i peo le tala i Masania i Samoa, ia, ua mawatu le tuava ma le atu vasa. E uia o le pe ua whaapale atu i la loma to atu i pitonu i saute o le nei fo ia North Island na matou i New Zealand. Ia ai o le fiafianga ai au kilani ono o le ua pasi matou ma le telo le tau whaafefe le sa iai. Ia ai whaatalofa mau folo whaatu Samoa. Ia te au tau le atu no pelele. Talia fo o le nei aso mai lava de tai au se ia pa ia le nei vaenga o le fiafia matou ia te lo le tau te taimi tusa ma Samoa fa dalo fa tu le nganga fa alo ma le nganga lo ia te auto uma lava e le nei vaenga o le fiafi fa dalo fa tu foi lau a fionga le tamai tai sa ia po lo fionga foi fritua ia e lau fionga le tau sala pea o mai le nei aso ia le mangi fa tai o te fa dalo fa tu ma o folo fa tu. Ia foi le tato a mai mo foi le nei I tula o le fiafi. It's been a long time. Ai le ua fia foi le nganga o le ua tau no mai. Ia o le mea masangi foi ale Thursday. O le ua ha o la okuka I lua kala. But I'm good, thank you. O mai a asiata. Ia ta tau fai fa tai ale ngare le o le tua I manuia foi a me se foi. E ui o lo o fia ngai lo tanto o tunu ua toa. E tūlanga fo I o matangi ma wha malolonga. Ia ai le ma whai lava o na whaititia le nganga whaafita ia I le tua. Ona olo na alofa malona ngale lei e tu sai fo ia o le nei lao le lei mo tātou I au kilani le amatalia I fo I o le porokalame. Le rei vanga o le afiafi ia se taimi fo I mātou whaata alofa I nisi o wō mapa anga mamai. O loo mafuta I runga le porokalame mana tua na o se tau whaatata tu akako kele I o se I vai po le ase kuka tau sala ia pia. Ia ena ona whailo atu nei so vaenga I tātou whaatatala noanga. O se taimi re nei fiafi le porokalame o le maua le hawa noa tau te anga I momo e lua u mamalo whaalorongia o le tātou wōmomua se I o tātou whawhea. Ia le fionga fo I le whaipule I o le fionga o mātou whaalangi o le fionga le minister o tangata tu motor Pacific. Ia ua whaifisu ia inga o kofinga. Ia e langa o mātou wahi se longa ua umare nei paia inga whatoa uma fo ilo mātou. Le fionga ia Aupito to whai to susulu Sua William Seal. Se I o ua whea ar vaenga lea. Ai maisela lo lava I tūlanga o lo ngā patia mai ai le pitonu I Hastings, Napiers, pola lo I le vaenga o lo ta ua Hawke's Bay. Ia ma se ia watu nei fisili e tu sai o ni fisoso ni nga po le a foi se update. Wa popole mai to tele. O le a fisiringia lai se taimi e fio mai lunga prokalame. Ia le fio nga ia Aupito Sua William Seal. Ama he alanga. Ia ona tātou kolosi le Samoa. Se tātou wasia le fio nga ia Afemata Palusalue fa po le lua. O le tātou kone sula. Ia langa e la amata le al tātou porokalame. E umala tātou o iei tūlanga whapena. Ai mua ia tu. Ai tātele I o pia se I va ia ia lau kuka me se fo ni so vai. E iei si wha sirasilanga leu te fia tu ina tu mua la vale tātou porokalame. O le whasisilanga lea e fito I tonu lava I pa ia o tama whanau o le fioanga o Santaua. E le motu tele I salafai. Ia e ka urosa ka ua e pi ka ngase halo fatu walanga o tasi lea unu u te wha me melo mo o mimitai. Ia o lea la ua tu ina mai o le tō whala I mai Samoa. Tu lona fo I pa ia o le aingo mawaenga, aingo nofo, aingo e, aingo pampa. Ia halala ta ina whalewha o Santaua. Ia malau vitalainga I le launga tu tasi fau papa ma whanu wali I lau whau tautanga le lunga. Le mela leo le whalinga le te talo atu ai I tama whanau uma lava o le fioanga o Santaua o loo e papa au I au kilani nei. Ia po au te roi ni usila nei. O le ua to o to I malae ia le au ngani ma le whatangi. Ia pa ia fo yo ainga I salafai ia I sio tātou watunu sio tātou nuu fo I salafai. Ia whaatangi si ai e la ulu se vai ngoto sau fiso soninga.
E tu sai fo i o le toi tau wha le leia. O le tūlanga fo i lea o le no fuanga po le malutanga o le tinapa ia Maria. Ia, lalo le kalesia katoliko tonu o le fioanga. Now, i te ua fisili lo mawhau e mesi fo i tama whana. Walanga ele tasi se kalesia i tonu o si o mantou fioanga i sa taua. Ai o le mea o te fia i pea i le nuu le nei. Ele o se ngu, o le ainga. E ainga e so tuli, e so toto. Ia e mesi fo i o le alofa e mili umai me uma. O le mela lea e valvolusia o le fau. Ia o le talo sanga le nā wa mai Samoa. Ia e la tau fo i o lo tui matangiolo. E mesi fo i pa i o le kalesia katoliko. Ia i tama whanau malava. O lo e papa au. E whaiala le tātou soso. Sa ili se leni le aso fao mati ke ro fola e ei pea tau tua na fai fora ukalenga o le aso fao mati o le fai le no fuanga le o le paradiso o Tara e to se sila mati tanto wa tickets le na tu inantu ma fa tau ma nga se fulu ta la le fale io vai de manga yo se ilinga se lenga le fio anga nei e o fai te sa fai sa wi po sa ko sala na o lo fio mai lava tanto me musa mo tanto fai poula mo tanto ale tu fatasi il fa mo o le fio anga fai le so fa mati il fiafi tai masani lava fo ilang ko le lo kai mo siva au tai mina de sil fia sfuru tala le fale mo le sapa lima tala mo fo ile o kai lima tala fa fia DJ Dave and the Big Boys crew featuring le tama pese numero tasi au te roa ma le langi le bai te o failua kasi le sa kaua o le fia kama pia ia au le sa tau au liudi o le a pese ai le sunga por te fale bai te o failua ia ranga fo ile tama tuai ia fatili Mikaeli ioi kasi le kama pese nga ami me le limas furu ka usanga samo o le ola fa fia ia ile fa fia nga le sa ile nga seleni o le ale seleni o le au ma fola iai o le antau au atu ia i Samoa e fiso ni i foi ia i fofanga manatua laua o le fiso lau o le tolo e ala i tasi le monga iolo ka koliko me kokisi la mosa ma monga o le alava le kalesia e tasi ia le to ala whanau o si o tanto o fio anga i santaua me la le te talo toi malenganga tumu whanau ia o wharinga ngā pēa ua ioi te lo fola e au wai e wala au whanau ia lau fionga te le whalitua ai o lea o le asi ka se e atu ona o le tantai mi ona tau mai nai o le vai ko ka okore le kuka ile nei fiafi Ioi ia o le ka kuka fo ile nei fiafi asata o le fai ai fe Hello fio e ka vai se recipe ma ngai because o fa longo e ka mo mai ngai ia Aupito e failo interview ia ka makongu ala le you know guest of honor to have a nice treat on the show today he o le fai ai fe ia fa fetai pe ano fa tu Samoa o ke look forward ai pro kala mo le stofi le anga o le tofo mai le Tasi Market ai kuka ile te usala ia pe o fela la ufa wa o le ke fiki ke se fa sila ya sa mo fa pe vela nga fa ia fe ai fa tai le wa ta o le ya fio lo to i tau no le fio ngai le men style tanto official nei o ka le wa sila mai mo ka ko va ai le manai le uli pato i le manai o le fa ia fe ia mari tanto tau fa ka okay ole a o le to fo ina le taimi nei lango ke manga o make kofo fa kasi male fio ngai le minister pe ato ai tonu mai ai wala vala o kilo pe au te fai atu i fa pe o le to mana ya manongi sa sala mana ya fo te lo fo la mo mau ya le fio ngai Aupito o inga fai feri he lo fesili e vai aso male fesili le ya o asata I think a lot of people are aware o le o fanga in New Zealand o a foi ele lo foi kuka ia me ai o tau mafa pa Samoa so o mam o mam o le you know okay every day fai so Mum and she's been teaching me how to cook the beautiful dishes from the Pacifica and ke lo me okay fia I le pokalame le wasui le pokalame le asiata le fai le kuka from Tasi Market o le o ia le avanoa e mama futa I malotina I le umo kuka because o e masangi okay geva okay alu I whainga luenga leke kengo kuka so it's been a nice it takes me back to
our roots back home, because this is how it all started up. Ole lo ngala lo so no ngo ole fatoa I lo ile fa se fe au fa tai ole fatoa ma wai lo se va. Ioe asiata. Ioe because o le kiki mai a kulia o whainga luenga ia ole mafuanga ngā o ole loa e kuka mea i le moku. Mana ia, le ia lau sila mai wha maoni a lisa unuanga whatoa te tonu tō mai na o vai. Let's have a look. E sao, o to whine anko kainga. Sila mai tātou kilipi lea o le tātou kuka. O tau sila lan Samoa. Paki mai ka sole mana ia wau te lole na enta ua o re sosoninga sotina. Ngai fai mo se fai fe po te mo mole. This is the very first time asiata o le ua sila foi le tato officer. I am not a seafood person too. So I struggled a little bit but I'm glad I did it. Afetai. O te lo foi la ua mau fianga e jo to ia fala. Wa lo se taimi mo mole le wa sang tonu foi fai ni kuka. O le le fa ua ia te o le tūlanga o le toe foi kuka ka ku tau mafa Samoa me so tau mafa van Pacifica. Asiata, for myself, it's a lovely disconnection from home and us here in New Zealand. Ole mea manga ia, ole mafukanga. It's having that bond, it's getting that bond back with Tasi, my mum, my dad, I whapelta so ainga. It's not there yet, but it's a start. So masalo le koe kiki foi fai se pokala me le whiongo ia Aupito, a wai is a cooking class, le me saka funding, a wai le kako kukale fai every Thursday. I can't wait. It's a good bonding session, and I think it's really important. The table is where we, as parents, need to discipline our children and talk whaasoa a wā i le aonga and the future, and just so that we can appreciate each other and the differences that the world has changed, asiata, but I think we need to go back to sitting around the table and enjoying a meal together as a family. Malo whaatai. Ia, o le fisiri muri pēa tātele i o le malolonga. O whea o ke mawai ingredients umanei na whai fai e whee mali tātou whai māngaia fo i le pāngungu mai o le vera le whai. Tasi Market, your affordable local, bringing you the taste of the Pacific. And it's so important, asiata, every week, every Thursday, we've dedicated a small segment, there's no point promote. We want to cook, we want to taste, and we want to give you the energy, inspire you to cook your own Pacifica food. Even us that's born in New Zealand, if I can do it, you can do it too. Ia, na entero una waka ke o hier komiso. Se if to for fai ai fele ne am se volo to i tonu le fionga ia o le foko ke le ila tonu fai mai mau te fia maua le fai ai fe le fai mai maua fai ai fe ai maua le la tatou manolonga a foi mai fa o le tatou proclame ma fa filo ai ia le fionga le minister lu ngor tatou proclame Aupito to sulu to fai so o William Seu taro fala va samo ka foi ngai mala o ko ngaru au ro manga le ko i ava pe tau sa ili se lu au wa foi ia to na yo la sama so tai tasi e te maua le Tasi Market tātoru au whelesia whako a oto me le sau. So mai ei le tūlea, o tātou whai pālangi. Whelesi na wafo, ngā me whelesia ke maua i le Tasi Market. Le ngata i lore tātou talo ni wele ar kama mai fiki. Karo pingiki fo i lele le ping taro. Number 1, pe api ni waila e ofa Tasi Market tātoru au. Maua fo i tātou maukeni. So o si tu ai ngā saise, se mana tua fo i. E ma whaionga whaiei wha ausi, whaiei kuka esi. Li liu mai le tūlea, le te sisira mai ai, angiangi ese, maali ia, o lai sioki angiangi Samoa, aveni angiangi mo te mina i ro ainga. Maua mare tātou popo, e whai ei lau pepe,
I nei le Tasi Market. A whaapea fo e ke aunga kae valu popo, e ai fo i le apa pepe. E maua fo i tātou whasi ngosi mai lava e nei tina mata mai ta i Samoa. Le wa whaatauina i so o si tu ai ngā lanu, so o si tu ai ngā manongi ese fo. E le ngata i lea, whaupo fo i le tātou whanu u Samoa. Le tamasasa o a lea e au ngā mō ngase, ia ai mese fo i wha i leino lo tino, wha pia fo i tātou sama ngā pia. Aulo maua fo i tātou lenga, tau sirisina mai. O le tātou Samoan turmeric, o le tātou lenga. Le ngata i lea, o le kama lea o ava, ma le tua, taimi o le sama, le ua wharumia le tātou ava. O mai la ia le vahenga mō le whanau laiti, maua le tātou vai o le furu. Maua le tātou vai lafa, ia le kama le su e le toa tele. Ia wao nei foi vai tau o matua pi i le mangeso le kingo. Maua ma le tātou mangesia mō le whanau. Ia e mai se foi o le tātou vai tale, ia o le vai fiva, so o si tu ai ngā vai mō le whanau e te maua i nei le Tasi Market. Samoa, e tasi lava le whare o loa e te maua umai o loa umanei, na o le Tasi Market. Tasi Market, the taste of Polynesia and your affordable local. Tale, ia o le vai fiva, so o si tu ai ngā vai mō le whanau e te maua i nei le Tasi Market. Samoa, e tasi lava le whare o loa e te maua umai o loa umanei, na o le Tasi Market. Tasi Market, the taste of Polynesia and your affordable local. Talofa. Welcome to Maota Samoa Service Station. Talofa. 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 Ua iai foi au au nanga I lunga le Pacific 40 ma le maua app. Mo nei tatou a inga, o lo alala I atu no mau. To be a fiel on the Bemo or Samoa. Have a time of your mind. We will see you again. God bless. Ia, e toi whawhile atu te toi te liu mai ai o le poro kalame. Ia, pe ono whai atu o lea ua maa whaatasi. Ma le whionga le minister o tanga tatu moto le Pacifica. Ia, le whionga I Aupito, to whae toi le sulusulu, so a William Siorunga o le poro kalame. Ia, la ka whai ier kala fwoi lere whawhile ia tu ai lau whionga whapea. Ia, na tau atu tate ati afi, a leu tau atu tano mas. Whawhile ia tu mau wholo whatu. Ionga ka whasanga la ia ka mane koi runga talo whala wa whionga. Maroi sa kua asiata le ai e le per fasao e le o koe mingiska a le ka o pero kofi fa fai pule o mangele fai ko o New Zealand le ai ka ko poko ka mai me champagne la la ma lo la vale soi fo manuia o le wa e fio mai ia wa pe ia moni la usau no ia o te lo il va vai ma sila malu ele asisi mingiska o kula tama wa o ala foi te mene o le moto tau mana to li po ele mo le sua for mingiska o tanga tatu mo tu le wa ia te mene ai o le ai tatele yo tu mo lo ve ngala nga o faise o to fine ya pe o le a se I tofo langa fai ai fe ma le fionga ele mi sta por le su por fai pole foi ia o nga wa ia lo sipungi o le na fa matala tala e le tausala ya pe ia le tūlanga o ngā o singa o le whainga sila mai ai le mano le tunu. Ai le leia le vatu se I e kofu. Pe pasia. o lei e manga e kero koe ngā pokara me whapeari ka ungu mai loa mai whai ai fe O foi fai efe. Mori fa malo Tasi Market me vole. Nanga mari tau tua. Ne ka kia mari fai kau. O le mele e kire mau se por kalame Samoa me se vole fio ngai. Mani sta por fai pule. E kire mo se por kalame. It's not a reality show, it's a real show. Causa au e manga ya mo iari It's a real show. Now we go from Telanga.
kofo ia I ma tau maftanga. Ia elengi me acti lunga. Ole matua ma sei umar taimi ona sau nole le fio ngale. Ia Aupito. A o ke fai aku la ukala o umomo nga mai mau piang fa pe ke le fai ai fi. Ole asa u tofo antu la o fio ngale. Aupito me se fo ia wo teilo. Wa ke le kau mafa fa pe te auto fa antu yo vala aulia e me se fo yo le portfolio por metanga ruenga sa enga ruai o lo enga ruai lava tangata o le Pacifica longo winga e tofu ani fa potoputonga tali tau mafta e sa ko fo fai ai fe e se ko finga ya pia ne ai ko mana ya lava o le manga yo o le o maua New Zealand le ke ko fo aku belo le fe ai ka ke ro fo pe umai e ro ako ko I le pepe la mango ka wore foi mo Samoa ese alma ngai pepe e mau I lava ko kama sa ola le lo winga na so no ngale iyo le me mongi lava yem ka se la pasent ba ngi foi ka mira ko fenka ma or popo fenka foi volume al popo mar ka ngan giu ai se la pasent le manga ya o le fai pepe faftai lava faftai mo le fai e le umalaga poka la mele on ma le ai tau ole tu la mana tu foi lango le fa Samoa ele nganta e tali le sua ai mal tu langa ave fa te fa malu no tu lan pa yo Samoa ele ale au tu fa sua lango le la uma na fiole ma le fionga ile minista ma lo fa tai ole tu lan kamale la fa puro ya fa va ir ma ngayor ma pro kala me fionga minska kamor mole ala tanto au sei kwa ko kapal langa e si mai fo se si ma fa le tofu mai vantule ya ai fa te tele lava no winga la mo te usala ya pia pe ko fa la nyau fa e fi ma ya se kai me ka kala ngo ai ma ka ma fala ko ia ta mo la asia ku o swinga fo ia la o fionga le o swinga fo ia le wa malia ye anai o so se taimi ai te fio mai ma se malo o tau fo na to fo se ya ai yo le fa vita tele ya so tanga le va tele ai fa vita ile tau sala ya pe ya ai me se fo siona tina siona tua shout out to Joel tina ya leila lo vai le o la va lo mo ko la ko ia ka ngal pepe ya le na le ke manga ko se apa me le fa ngai ai la ka ika ko fo ko a ko se la upaseng se la upaseng fa kai mana ia le velo le fe io mana ia me se fo io tu fa te singa fo le tai lama mali mali pepe ma tu fa dasi mana ia le velo fo io le niani me se la upaseng ia e te maua Tasi Market ai fa mai tala sia manto fai fe au e te maua me fai ai ole fainga e te sula e te sula va o e fai ele ia ai o manantu e te fio mai lungole por kala mela u fionga ono le pangantia o lo fianga nei ma sio tatu no ele fa o Gabriel ia e tua mai lolonga matafenga ia ole o ta o to ilango tonu au kilangi ia matulanga wa ia vi ele ngal le ole tua pe ole o se matato ai se ili lifa na ia fa fasili la o fionga ile minister fa maru lo tu la fa lu bebe ia lo a tulanga me se o masania i tatu por kalame ole tulanga le o tupu mai la lo Hastings ole fasili o te fia to muatu ole me e wale kapenga wale ta pena ia le pitonu ulea ina ia toi pre-warn masanga unga ile tu lei ina tangata wa fia wa mafua ai ona po ia fa pena i tu lango lolonga e ka wole fasili ma le fasili fo inga le wa kalkalango ia fo ia kangaka mkanga benga se mai se la ko fo ia ngafa ma mo fa lo la be fa fo se ia fa natura wa ole me moni lava ele ma sangia ingi sila ile kulanga le ka ko wo ya ba ole kaimin ngele wa lu le national emergency po wa fa ilo aku ole wa ka ko la lu va inga fo le kula fongo mo fa la fa fo se ia on kulanga wa fa ko lu ile on fa kingo le kula email o faro la rifa natua o le mea mongi lava
E malama masilafia le Pasifika kulanga whapenge I fesuia ingo le kau. Me mongi fo I ua whamaila o sainkisi. O kulanga ia pe o nga yeilo longa ma le afale o kumea New Zealand. E ele mga ku fa sainkisi o menga I ko kupu 1 in 100 years. Kasi I ko kongor sila ko sang peka yangela. Kan wai fesuia ingo le kau. O leo le a kula I peange I mea I kausanga kai kasi. Ma o le vai aso ngei, o le anga fofonga I ngai foi e ngisi o sainkisi ma le Pasifika I luma le UN Security Council I le fesuia ingo le kau ma le kulanga le ua iei I le Pasifika. I lo inga lara u whamtalanga, o le fesiri nga wai ko inga mai, o le mea, o le kalangoa I pesa sainkisi ma mai mau e kawaeong ka penga ma sao ngiungi mo mea whapenge, peika yange. Ia, I le kulanga le anga iai I lo longa fo I maki munga sau le fa le ngai lo umalawa le alu le fa peka yange I kulanga le uka ko ba ia ko ia mai a pele sa I dinga mal su enga pe fia se kupe e ko e fa le ai me o fa le ngai nga a le a fo ile a wala o le a fa le ai me o fa le ngai nga inga ia onge ko e kula I mai ia mea I le lumanga o fa ka inga o sa ngo mai par mia e iai a wala e re ka kau o ko e uia I ala le uka ko vai a ko e lolo vai ala va ma solo pe o masang ia ia e fa penga fo I me iai maoka e re ka kau o ko e ku waingi fale le uka ko I lo ala va le me mas o le a solo e solo pe ma kula I mai pe laka fo I au kafa ranga ka I fale o kulanga umalanga a kongo se kaimi o luma ma o mai se di poki ngai lo ai la ia le kali o lau fesili ma me kaunga ko fai mo le angai no ma lo whaavitai lo whionga I le minister lau whionga te whaipule o le uwha manino le si vala lea ai o le si awa lau te whia whaafisili e tono o fesili nei o tusi mai ele mamalo tero le tunu o le vai atu wa le vana tatou pepese aku ka kou o kilangi wa le vana tatou pepese atu ai mesia tatia ia pala langi ma le vaenga fuili ai tatou community Samoa Aupito au nga fale RC wa leva na unga I haku whaasala launga ai se ana na le sila ai wa maua mai se tātou wha maunga pos wha mtalanga lau whionga I le minister ai se anga le vave wona I employers ia nai tangata nei e ngā lue wha vaitaimi ma wha bea atu o ese mai Leanga o le koki au ka fo vai kafe. A o mea nei na mantua I papangu wai le lapatai. E o ese mai ma au ta fo vai tafe fa ta pena yuto ma tulanga fa pena. E mwhainga sa ngona tau mo masifu sa inga o le a se mafuanga wala peile vaenga. O le fasiri fo I ka ua ma kong fo I se kaimi o luma pea mai er so enga mangingo I se kati. Ia awa o le kulanga lenga iai o lenga longo mai ia kia u ia whale kongu fo iai. I ngisi fo I sa I lungo fale. Ia masa whakarikaripa e whawhianga la vea I la kou. Ia o le whakua maua la vea I muliange. I ngā umwhai o ngwhelele ia ko ia helikopter la kou ia. Sa e fwere po lenga la kou ia po a ko koa le au whenga luenga. Ia kuwhiwhi whai loa ko o lenga kalimai ngere mingi ska o immigration. E whemlanga inga o ia le e ka ia le va inga longkulanga o kele o le RC scheme. O le ua ko umalawa le au whenga luenga. E ui e ko lima I la tau ua whano. E leo le RC workers la a le a whainga o kangaka le nga mali liu kau kele o ilopo wai. Ai e le whamoimoenga ma le whakokwanga wai e kia o ele o ia ingisi o kako kangaka o mali wai. A I lau fesili. E whainka kelenga bako I saka I kakali wa o lea ua alu le su enga la kou ia ma wa I fo I po a umame o whaaleanga inga. A kongo se kaimi mulimuri pe a mahe a le su enga fo I. Ia ia makanga luenga le malo o ngā kako I lola I le kali lau fesili o le kaimi ngei o le avele wha mua I le fisosoangi o le mo mia. Ia ma waku ia I le fisosoangi ma ki kilo po le ale umi e mawhai ai o ngā koe whaaleleia ngisi o awala ma koe whaaleleia ngisi o ngofuanga. Ia a kaimingea le ave fo fa mua ia la ko wale se mea nga ia pe o le varusfuru la RC workers ia e Reverend Sunita ile fakasa Hastings manisio e kalesia pe fo o le Kings ia ma le AOG o la konga le ua mapu ia la RC workers e fa mai le kalifo ingo siningia se kasia la fenga luenga malo
Whaku iai, o le ase kali a RC employers, iai, ia o laele I mai a mai pele ri poki le kulanga, ai whapea o le Turners and Growers, whapea ngā fo I Mr. Apple o la kounga, lai mangingo, o lai whaile la kou sosoangi iai I le au whainga luenga, o lo ngā luengi sio kako kangaka. Ia e mangkua fo o kangaka ngei, le RC workers. Ia o kangaka lavala kou ia o kangaka ngu o Samoa, o le inga New Zealand. Ia le fesiri, le kali lau fesiri, a kongo mea ngā whakua maua muli iai, pe a mai a su engala kou ia e ka kaunga whai iai, pe ngā lava ka penga, o le afo ila ko me sa whai. Ma lo fa tai lo fina ngala wa le mafu angana la yona o fisiringi an tule tulanga le awa afua yanta ye au mai e lunga some of the footage le ye nei o le mo lunga le apple fale ia the le vai o le ngala la tala fo ilele mai le taimi fa to a tau lolo vai ai se ia wa ku fa o matua o nga samila vale mele o ia ile mai mo ile va vai atu ia mo lunga o fale o lunga apple fale ia le to tele la na foi le peina tau fisiringa ia ni se to tele ai fa tai tele le fina ngalo lo fionga le wa fa mani no sta se vai nga o lo fa nga solo pe ia o le wa e talina le se officially na tu fisiringa ona o le demand mai Samoa me se ai nga Samoa fa mole pe o malu puipuia ele o koe maua se lako communications e mawhai ona e tau vali mai ele tūlanga le communications wele o toe ina ia mōna i o tātou a inga I Samoa ke le whare kongo o mea lava soka inga le ngaka fo I soka inga I ke fongi o soka inga fo ia la soka inga penga masangia ia soka inga fo I whioa inga o ka vale mvaleli leila kulanga ngā whawhainka whainka fo ia kia uia ngā e aonga ko fa ke mor kuskusili markai mini po ai nga se o ame fa le kon langa e ka kaupeon ka ko aber fa mo I le mo mir so swanki me ranga pengo fa ko o le ua longo mai nge le mingiska o femalanga inga mai ko word o yele ka ia po kala mele la ua mai a mai li poki la ko ia ma e mawhaionga mori mawinga o la e ako koa uma ile au whainga ruenga al RC workers a messages au Samoa le sa popole ako iai whapenga fwoi konga e ia kia ula ia le so popole whape o iesesi o misi po iesesi o la o sa I ripea o la iai paule mea o le weiloa e le o koe ngofo whaakasi le au whainga ruenga e le o mawhaionga koe fwoi le au whainga ruenga I ngofuanga masanki o le sa lolo vaia mawhaaleanga inga e le o koe au ngala a o ngisi o ngofuanga I uanga I ai peilanga whaku o kako e kalesia Samoa la ua api ai ngisi o Reverend Sunita Nua na whamai a kia wanga e valus furu la o RC workers lai o ilo na ia Maota ia ai whapenga fo I le King's Church ia whapenga fo ngisi o e kalesia I AOG o ke mangaku o le lipoki mea ngei se kasi fo I o le au whenga ruenga I ngā o pei o le ua mo lili waku ia kako e kalesia mwhara tonga kumauki e avele la vea I mawsosoangi ma kau ngā lulue la mai la kou ia e onga le au whainga ruenga ia pei e le I ako koa mai lava la po ai ele lei au ai ele o le lei I le kulanga lea paule mea ia mauki ngoa le kako o le ua account uma le au whainga ruenga ma lai malu pui a le sosoangi o le mea o lai mo mia la tau tau mafa lava ma le mea e mawhai o na tō whamalo no iai o la ua mau al tangi ngai Malo whaafitai ea o le sia o whaafisili o na ua tāo o lai tūlanga o fisosoninga ai me se fo o nei whaafitai fo I le sunga I le whawhengainga ia Reverend Sunita noa marwhare tua I nai flex mia e whakasa me se fo I o le whawhengainga fo o le assembly se pe ona e o le ase tūlanga nga I le neitaimi le malo o ia se fofuanga le malo ni fisosoninga mo I lantou nei wa faina ile ngata na RC ma o le lo tele fo ona yo tatu tangata lo fionga e te lele fisosoani o le batu e mantua fo ile na mata le whainga le fisosoani nei au kilaki ma na fisosoani le 1 miliona le na batu e fisosoani pisingisi e tu maupea le lau te tala atu whala o I tele fo I ala tau e sfutasi miliona fo I se vaenga tupe le ua batu inisio o matanga luenga le civil defense o le National Emergency whapenga foi e matanga ruenga le MB ma le MST
o lo o ngā lulue whaatasi. A tonu o le mele e alwako iai le popolenga fo i minista ma mātou nei. Po o lava ai po o vave fo i leo o atu le sosoani iai. Wal whawhaitau le ei nei. O lo o poloka nisi o sota inga i awala tele. Mai lea ai. Poloka fo i sota inga. Peila le tūlanga na ai pe e langona le loka ika koa fo i. Ina ili poti fo i e ka le sia tātou atunu o lai ai ina. O lai mau ai le lawe ai fo i e tangata. Ai sausinia fo i nei. O lava le sosoani atu le malo i le sosoani nai tō titu ina atu lau whengaluanga. O le talila lena mai e Reverend Sunita Manishi ioe o lo lava. Ia safa pena fo i la o na sosoani atu e matanga luenga lava ne o le MB ma le MST e ngā lulu e so tau au ma sui fo i o malo o le Pasifika. Nā tau ia wa aia le au whengaluanga ngei. Ina ia manino mai loa po fea po le atonu mea lai mo mia la whengaluanga ne RC workers. O la wa mau e masangi ngā watu iai. Ona o le whalawe whafo se ia whanātua. Pe no fo mau, bele no fo mau. A watu pe ili sosoati. Ma o le mau fo ilan na o le aita te loe au ia. O lai tau ave per tātou community. Ai mai se whalaptonga tu mau Chile a waku iai tupel malo e whaatino. Beila le Pacifica Futures i male tele o isi whalaptonga. O lo whapena fo ila o na watu sosoani e kalesia ia. Ina ia awane ia se poloka po se tua oi o le sosoani po ai lava lau tangata mo mea sosoani. Ma lo whautai lau whionga ele minista. O le isi vaenga o te fia ta pasa u whina ngalo. O te leilo fo i pete ua vave o na whaia tulu whaafsiri lea ai mo le fufuanga i lau sausiri sila. Recovery foi le ono nei me wa fai na nei ta ma fai nga luenga ki ror ko kele o le ale me o mau ko ai ma fai o nga lu mai ia alu a wa ka fe o lava ya nisi tu langa fa pena e ono a fe e ono mo ni so ninga mo ilanto yo o le tulanga na ia o le kaimingei e le leila vale si la koko o tangata ia malona ia inga il fale tonu la o ia ma mea o lo mo mia wa o lo iai me tau o emergency centers o i ngai whato ai iai o i ngā fo i lo iai matanga luenga i sesio le malo o i ngai tau no atu ma watu iai iai fo a fai fo iai nisi o lai iai le insure o umanga insure nisi o lato mea tau fale po fale kasinga a wale maur so swanki ai le o mawhai lava na tau fia le tal sanga nei o le tangata lawe ia i mea la whapena o nisho taimi ia me masani ange plankeke o me tau mafa o se moenga fo e tō wha ia i mamalolo ia i wa whaaleanga ina le mengo o mea umanga e avanoa ma mau atu i mea ia tau o le regional emergency centers e o le talalale ma li potirena mai e kele emergency centers la ua whaatu lai i to tonu o pito nuu lea whainga la tamai nei pela re nei pia the Hawke's Bay region. Ma lo whaatai tele e lau whioga mo le whaamane noinga. Te lo le whaafitau li numero tasi lai tūla i le te mine i la lo o awala o whiso o ta inga ma awala o whemalanga inga walanga le leo vai atu. Le awala lau papatele le whiso o ta iei nei pia ma Hastings. Le ua tau fia ma ua leo toe se lau pasenge lo na malo si anga e ono whiwa iei ni ta avale bese fo o tau fia. E ile vaenga na so tai mai le fionga i le tamai tai so upu le fionga ni wo folau na so tai mai te au ana le lai le tai au te lo fo ia nga e fisiringe so fita ngano e pe a mai fa talo sanga la na ngani o ma ua tala o fa se ani so employers e ngisi o ka ko kama fa na o lo nga luenga fa vai tai mi RSE workers o fa ia tu e wona to fo I fale ia sana no fo mo muai e leo se fe ma leo a o koe fosiar koe fo yo la woni i o na au mai e fa pena el fo tuanga ma leo ngangi el fionga ni o folau e avatu e fo se tala I lungo le porokalami e awai mana tu sa o antara no RS ele nga skulu pu se kasi ma tu langa uma fa mai la e ina I a wali fo yo le wo koe ma wo to fo ya la pe le power le ni vai le ai uma ni ai pe e fia ele fia o no fo fantasy I nai tūlanga ia wa iai peo community centers ma horfa pena. Ala so fina ngalo I tūlanga lea lau. Ia man koho o kako New Zealand. E ei kako kula fonga pui ngā saunga le mō.
I lo inga lau whamtalanga. Wakuru whakongonga le pule ia ki oe ki koe fo i se ngofuanga. Alai kei loe le saunga le mu. E le ka kaupuenga e whaia. Le masangi la ngā kākou. O la uwhenga luenga lingi. E whaisinga ese. E iei kaimi pe o lenga iei si whasea. Pe fo lele ua pule pe o le au polonga. Le kulanga iai. Ia ki au whaila uia. O ngai e avangoa ia le fianga fo iangi o whalau. Wa o le sui ngal malo Samoa. Inga ia a mai whaaloa ia i wā whal malo. E ka kau o ngā avelanga ieri pokinga i le malo Samoa. Inga ia langa mai ele maka upunga i le minska nga i le minska. A le mela wala kou ia la fo i ei le langa ia soka inga. I ngisi o whaurulunga fo le maka ngaluenga le ngafa ma le au whaingaluenga le. E a mai ia langa ni poki. A le kaimingei. E ka ua se leo mai le malo Samoa fo. Inga ia whaako ai kongu mai lava i le minska lea. Inga ia wa aila ko kangaka. I awangi kula i mai e kulanga. Ai a whai fo e mongi le kulanga ngā. I ole whesiri la. O aila i le au whaingaluenga ngā. O ai kampangi ia. Se whai a koe se whakaua. A sui la ko i angi usira. E tu sa le tūlanga le nā. Tu sa o lewa umona la pata ia tu ole latest info le lena au mai. E nisi. E le o tangata umara resi. E le o a fia fuala ila tau ia le wa au sita ia lava. E ia na nisi au wadi. O la ua umona whai mai employers. E ana fale. Awana i toi fo ise si fale la. O la ua leanga. Pe paipa pe mo li wa matua mari. Fo ile le maa. Sao le vaiton. Ia ai fa mai. O la ua koe fo ia. So they have to call police. Ia e ave ese. E ave ese mai. O le fautuanga la i mo tatu tamaiti. O le mea la le ngā ka o le mea o le malo vale whabalu alea. Ia. Leila nan tonu lava. Ia. O le ala ua mamla māku. Le ai o le upomongi. Lava la tau ia e kaunga utangia mai. Fo la pata inga la tau ia. Va a muli ane la vea pe kupu mai se si whara. Koe ki ngā kwaila ia o ngisi fo i o au ngangal malo. E ka kau o ngā oe. O le whairanga ngai leo lava fo. Ia le e sao la mo la koulanga o ngai whairanga ngā mio. Ia le ai whamole avele whamua la kou ia le saunga le mu. O mea ua whaaleanga inga ma ave male kawhea. E le koe maua mai. Ai avele whamua e lo o e soi fua manguia. Ave fo i whamua e pui ngā o e mai la kou fo i o ngai ke iai. I lo le muli ange fiula a inga ia koe su e aku le lopo fe me oie. Le nā tonu lava. O te mana tole lagona le na au mai ele fionga ni tabai taiso upu. Ia ona o le tūlanga fo i lele e whai o lae o le kau ke alo lo whantu le tūlou le fia feola. Ma le tūlanga pangantia. A lea ua umanga i vaki wait ese. Ai toi maua tu le employer. Ua koe fo i le whale a le whai tu ese mai ai pe mo musu. Ia manko ho i la o le meanga you are putting yourself at risk. Mai e mawhai le employer la kou i o ngā whake a maranga ruenga koe a o kai me ke fo i Samoa e le koe a mai o e bea whai o kulanga nga a mese la menge o whalawe lawe Malie a mese menge o le ua wai ai le mo le national emergency criteria o le whaamal mai lunga o mea umala vai kaunga whai o le kangaka i le usika ia ua soli kula whongo ia a wakula kangaka o le sau e sau engalua whaavai kaimpi ia e isi whaupoponga ma mawhala ia anga ia e lau karikonga i le koe a maia pea whai kulanga nga le usika ia. Ia, ma lo fa tai le nan tonu lava. Le ngana na le ona tango au le polo kalame ia ta patu le te tase fina ngalo o le fionga ia Aupito to fai to susuru William Sio. Ia walanga ile vatu nei lau filo inga male a ila to fo ma o le fo isa tu metangi o lo ila lo le va ingo tanga tatu moto le Pacific. Ele fa pe fo ia me o tau le po ma la fo langa o boni le te faiantu. Na fisilingia mai e le fionga ia de o fo lau se so ninga a polo kalame. Ina ia vatu fa fautuanga. Ia ila to ai o le fa vitai le nei fiafi. O le la ua mautino mai e ainga mo mai masani ia o Paulo foi mangafa o ila to wo nga lu fa vitai mi. A fai o le ke fiu e vili mai lau tama po lo to lua po lo tei po lo uso. Au ke popole le worst. Le ua sau no antu le fionga ile minister. O le ua maua mai le sootanga ile minister of malanga inga immigration sa New Zealand. La ua atua ma lava ila to ma malu puipuia. Ai lono winga o lai per power.
le mawhainga whawhanga ngi ke le fongi po la fo ia wa a tumu nei fo i le holo lea whataita inga pe venga se furungi palaka o le holo o le si e ro mangaku o le si wa le ro ke le fongi ia le na o le merga ele e kaua kele le maulea mo le o vakuli poki wa mau ngei o la ua a ko uma la ufenga lua a faila vai le mau aku so ngisi so kainga ya mesi ka ko ainga fo o lo a ko mai per mo panga ka po inga mau ka malawa i Samoa ele leile fa so ka ia pe o la o ko lava i le malo na tonu i le makanga wenga o lo ngafa inga e mau ako ai a so ka inga mai fo la ko so ka inga ngai ma ba ko i poki e ko ai lava i la inga o le mea nge o lunga social media e ai mea le foi me fare ko le na tonu lava e faila utala le fa pe ele fa pe foi fa tu fa le nga ina ia le fa nga te tawina ai isi video tate vai tunga o lai au mai e pe au mai foi lele ai fai fa ki finga mai lai ta ele le ia ma fai a ma tu fo e ele au fa lele ele au mai tau o le mai tau wantu ma popole atu e unga soi ma pe kulo ma pe ma se fak o se lo matua i lo fatu i tala i au mai ia ala e vai tu o le pe fa ta lo ngai vai si tu langa vai nga fa pena ele a faina i la to we na matua nga fai nga ia apa lo so swangi mo ma una fa pena ia ai o ave ai fo i ma au wala fai fa nga se ia isi tangata ia le au mai nga fe so ta inga ma tu langa fa pena lo fo le langaleka ke mai ka waku le kamira vanga sawelo le ile aka fo ile le la ko ia sai lunga fo yo o fale ile kele o fingalo faria mali nga fo fingalo o esherme wo so ya I kero ngi so kai mela nga e fa popole nga kanga kai fo ba o le pe we ingi si mai polar mo le fai ese so so kia na tonu pe tu la foi ar mela ko yo la yangi no makangi o le mfaingo fewa ia va le nga kai ia ale ala nga o yel so so e o inga nga fa kwai o nga e ka kaula pa nga fa kingo nge me uma I le kulanga saunga le mo ia I le ka ko ku ula e me se foi la le ku inge New Zealand a fa ye la va se me o popole se sio a inga ele ko mo ai fa so kai ia lau fai pule o ingar fai koko nga fai dio nga yanga luenga ya lo sa I mai I o le fo ingo o kanga le video le nga mau mai e le nga ka lo avea I le mingska foi o Pacifica ma nga vave ala nga yanga yo foi asa o avea foi fai pule la vai o il va nga le ana hok monsieur Nash po la ko si la fia le kulanga le ia ma le ala vala sa nga lue I se kulanga ia vave so swangia ma ia mauki ngole me nga I ka pera kulanga nga awangi ka ko vave vo ilele I kala I ma o e sau mai lunga le social media ai ui yala mea I makanga wenga le malo malau lava fai pule foi inga ia mau ele me mauki ngo fa taya wa e to e fa banino le vai suale ala ufionga Aupito wala ngo me fa pea se e pe ia hali sikanga ka Superman foi le la yo lo bumonia e sa oila ngana foi le e lilo ai ku mo ali utuma mana tuore le ia me serba malo le tato wa tunu le usa no le foi na tui matangi olo I au nganga fa pe ne me sor tono le ne tunu sa le minister o tangata tu motor Pacific minister lango le immigration minister lango o justice ai me se foi yo a onga o luingo le fa matalanga e tate vai atu e pe foi le e antangia mai e koe fai ai le si tūlanga o me whapene. Awane o tatatou ngaro nue whatas, o le mea moni male upu moni a mese le video le na share tu lunga le ami. Anto fwes tama le na whatala noa lunga I le porokalame se le alo Samoa le military. Leila lo tonu lava le temine. O ia le nana ia au mai le ata le na mantu share tu ngai lunga le I loli fo ia le military. Paulankala, e le ai mase si e sao o le mea le la. Le se public ele mafai foi la na nofo ale sa mo po ai la lo post mai fa be mai o wa le ngo wa lu se fe mai o mo mai le wingo la tala le se longa isa va pa sa me fa bena ma sa helicopter va mai ko inga sa vai ai e te tau ona tatou fa feta ia le nga lu fa tasi ai mai se foi le civil defense o ila nei le nga o au mai ka ngaka ave iu kai hol o tatou la sa mo community po ai lava
ka ko wanga ilo inga so swan ye alo Pe o le kaua fo nga i le kulanga le wai le state of national emergency. O le ala wai le malo si anga ia whatu la fono le malo. E mawhai ai o ngā kapa i le army po i lava matanga luenga mawhai ai o ngā whaavangoa kupe. Le winga na lau whamtalanga. O ia ka ngaka, o ka ngaka poko maka mai wa masangi i me whapea i le se whenga o le soifua la koe mo miel so soangi. Ka koula ia maka mawa. Ia koa mai pea. Ai kuule avangoa e whaakingo e le ngaluenga. Le na. E leifo i se ngaluenga whapea wa ako koa. Ai ia kia ulawa ia umalama mai whaingonga i mea. Ia mako ngei o lo ia pea mako kofinga whaipule. O le ngei e mau ke maka aku, mawsiringia, makapa fo i di poki. E a mai, ai mesela, langot ka kua kungu. E iai so ka inga i kokongo ngi sila. O leo ke kau kingo aku. I le mea i di poki, mau so ka inga fo i ngisi o lai ei o e mongi ele i yo o se kulanga e kau ke ilo ai ua ako koma lei uma mea uma. A o lai ua iai le laveai. O la ua iai so swangi le kai minngei. O la ua iai kulanga saunga le mu ma maua e fo ele koa la kouia. E umi se kaimi o kamo whainga whaalenge mea. E ui fo lava o le ua uma lo longa maki munga i ngei maange le posi whakai ka inga. A o lo iai pea le Auckland Emergency Center iai o i maange. Whapenga fo isi ngofuanga i au kilangi. O ngā le mau ke leo, ui lava le ua uma ki munga a o lo iai lava a inga o lai mo mira sa swanki. A walange e se ka ko popole pea. Paule mea. Ia ka ko kapa i ala mea fo ilele mau mai e whamanama. Ia o lesi. A kongu o le ngai kaimi. A vea le ngai whana lawe fo ima mea. Kau ke ka penga mamawai. Lango ka kou. E peia. E last minute. O aso ia. Ka ke mangkwanga i koi inga fo i kana koi inga. Whamai ko koufi. Mo kaimi o le wha. E kulanga na. O ka kou. Pe o mai lo wa ngalo ngā mea luma. E le a le mea le fo la o ko o mai fa makalang fa pesa en kisi o fara la vengi o le akupupea makupupea ia ila o karikonga ile ka ko ka penga mea masangi fo ile ka penga mo asonge ka penga mo kaimi o poponga langa a kongo fo ma fa ke ka ko merge a le o ka ko longe ele o mai e ko kupupea. Ele rope nga ingi sing whakankari sa iwherele ia ngi a kawha. Se mo i ala mahi. Ko kako sa mo e voro a kawha whamai. Kama whaasingo a wha. Ai pe ole me whau ka ua nga asiata. A ua le whapapole inga ka ko au fo ingi ka ko vavave. I lunga fo ele penga whailangi na ko ia ka ua. Mo le whamamanga soka inga. Ai fo le whai ke kenga. Lena. Au fo ingi ka ko songa lafo whamkalanga mwhai ki o ia ai pai mai. Ai li a ko koal mamlama i mea wa upumasangi ana. Kungu e whalele e fo e lai mai kau mai. Paule mea. E iai ka ngaka e maua iai le kongu ma le sao. O la konga pe o le civil defense. O la konga o le national emergency. O la konga o fisa makanga luenga. O la konga leo. La ko umanga o lea nga whakongu mai. Ia ma ko whaipule i kumaro e se. E maua mai e le kongu mai sa. Ia, lena, ono o le ua tāpena mai le sia o malo. Ia, ai mamoli le whamalo mara nganga whaapteitele. Sau noanga whai ue. To e salangi ai le tā whautuanga ai mai se fo o le, ai mai se mona yo ai ngai Samoa. Wai pia kau li whamai le RSI le popo e ngor to tere. Le au le popole il tato sunu i le RSI workers e ui lava o le sa mato felo ai fo i ai le kaungu mai i le fale a le ke ka kingo aku lava i so ka inga fo i mangisi o makanga ngal malo o lo o iai i ai ngei i mangisi fo i sunga i whawhengainga malako i kalesia i ei lo karikongunga o lo o lava le sosoangi ma lai ei kanga kai o lai ngā lue whakasi inga ia malu puipuia i le au whainga roenga la RSI workers i ngai New Zealand mawai fo le sosoangi i me o lo mo mia. Ia makalikali ai le ma e a fo i lava o le wha le lenga o kulanga lo i ai ma le o aku e sosoangi o lai mo mia mea la lea ia maupela o kou kapo inga maupela o kou whako kuanga
o le iai ia le au whainga luenga le malo mai fo le malo o le whai ma le alofa le ngā luenga o lo ia ngei malo whaatai mo lia upu ele i fausia ro mai se aso se tasi o le fo i tau mawhai le ngā luenga ia o le ua malele ma saunoa fo ia le whionga Aupito ia o le sui whaipule le fo i santu minister o tangata Pacifica lai se kueli a mea uma masolonga le lei oi au fu tatou te fia tatou le fe la ula ile te le o tala fu ile le fa popole ai na yo tatou ai ngai Samoa o le o tau fa fonga mai o lai saunga le mu ila tou a fa o finga ka o nga efso ka i ai le kelfongi ma a wala masani o mene tau na esi le fia ele ola le power ele ola internet le lope o ka fealang kelfongi fa nga fa pena ia e tau fo na consider na vainga na a o le o fa le o fa lawa i tele ai solonga le lei ma solonga manuia ia le o toi ma si taimi ia ai mo se so ta inga mo ilan tou ai mo le fa malo ma lenga fa te tele fa manuia la vale tua ia to e mo fo se ta la o laupe a la se update mai o le recovery process ai mo nei taimi fa te tele lo fionga ile li fa pole po fionga fo le minister kai fo ia mo le ka il fe ele se lo pesen le la ta le ata tor malolonga a foi mer malolonga ona fa filo ila ia o le fionga le konsura filia le o mo wa le konsura li ai fa ai tatele yon malolonga e wo te o la fionga ko matua ma fana le ma tanga ma le fionga fa o le toi au tanto iai ai ko ki ri ka o ko fa o le fe le wo ngalo no ai la fionga ia Afemata le fa im konsura la fionga vo ia fa masanga le fa vo mai kom singa ia marco favo ia va tu ia la vea ma trai so ia ele fou ilenga luenga ele fou fo in New Zealand ma le poki lenga mo mai ngel mkanga luenga o le vai fafo o wakalia ma fia fo ia appointments o mai malo sa i se ka ko kali po le arko langa pe ka mai se ka ko so ma sa longa la wa ma li tele yo tele ile malo longa na fa felo ile le fionga i Afemata Palusalue o le wa mane no reach out to ya malo a wo mai ni confirmation to le tu ko aka fa pe ia o le fionga ya Aupito o sia na wo ma mai ko ne sula ma a le la fa o le foi la wo to italo lua e lunga por kala me malitanto ko ne sula fo o fa dia ia tauina ia maupela u mai monga le ni vanga o le fiafi la ma ko se fa singa fa ko foi me la ia le fa filo ile fio ngai Afemata malo lava o fa pengo fiene le PacificEzy ona la foseleni a inga mawo i Samoa ua iai le latou au nanga fo e tā ua o le PacificEzy app. O le au ngā o le nei app, ia e mawhai ai ona e lafoina lau se leni, mai so o se nofuanga i so o se taimu. Wha au ngā le Apple Store o le Google Play e download ai le PacificEzy app i lunga o lau telefoni fe ave ai. Wha taita inga, tatala le Apple Store o le Google Play. Ona e tango le e tā i tutonu le PacificEzy app. A tau loa sila i le icon po le whailunga o le PacificEzy ona e tango loa lea e kiliki ona a matai loa lea ona download le app. E iai wha maunga e mo o mia tai pe o lau tusi folau po o lau laisene ave ta avale mani isi wha matalanga ta ua e tatau ona wha atumu le a maea ona e download ina le app. Ia o le na ua iai ta ua la foloa lau se le ni i Samoa mo ni isi wha matalanga wha so ta ile numera o valu se lau o tasi ono pe asiasi fo le lato upenga tawhailangi i le www.pacificezy.com. o te toe whaataro whaatu le toe taliu mai ai o le tātou porokalame o le Tautai iae i le nei vaenga o le fiafi ia i le tautua mele o nanga lau Bluwave TV e pe on la whailo hantu le amatalia o le porokalame e ia i le tātou malo whaaloalongia ia ai le toe nama le laina i le toe tau whaailoina ia le tamali i walongolongo a fo iona talaanga i le ngata upu whai o malo i tūlanga whaaporokiki ia o le fo ua toe hoso whai o le whau ia ma le tō wha mo ngā luanga i le malo ia awa fo isi tasi o tō whinga wha ampasa o le a whiriwhiri ai po o whiriwhiri ai le fionga ia i le Afemata Palusalue wha po le lua e whai makone sula fau o si o tātou pitonu i au kilani nei ia i le atunu lafu le mu o New Zealand o te whiawhia la e whailo atu lo tau pa ia molo tau mamanu o le umawari tātou whiso o ta inga i Samoa
Ia, i le fionga i le. Whainga tāle pa ia o le ainga malosi o le ainga sa tunu mafono. Le fionga ia Afemata. Ia po le fionga i le sao ia Palusalue wha po le lua. Ia le ua maua lo na vanoa ma le nei lao i lunga o le porokalame. O te ofolofa ma wha talo fatu e lau fionga Afemata Palusalue wha po le lua i lunga o le porokalame o le Tautai iae. Blue TV le nei vaenga o le fiafi. Wha talo fatu. Ia. O te pataro fatua siata maranganga whaararo. Nei tūra fiafi. I lunga o le tātou TV o le Bluwave o karame Tautai ia. Ma rolo soifua. I lau fionga o leo lo tū le foe. I wale whafoina o le tātou po karame. Ia e mese foi le fita whaafonga ma le sirisela mai o le pa i o si o tātou tunu. Mai maunga te tele se i o i maunga iti. Pa i arawa i o Samoa. E le tu te whaafuruina se whaamatalanga. Wa o pa i a wā a inga mara tu tama. Maru ia tu mua pule tu au mara tau a inga tai ma le wa au foti. A renga te foi lea o le whaafonga tā po i mai o le motusa. Ia wā pa ia sua mo le vai whanua fō mai tūrangi sa ole msale au mua ma le launinu sa e rua. Ia whape fo i le toto o le whare ula whatu i le motu. Ia matama o le manu o tele. Ia ae ale tapo inga o le au whainga runga tofia le tua i so se whata whaitauranga. Sa moe sifum, sa moe saenei. Ia maso se mea oro mo me ili whasalonga i lunga o penga te whailangi. Tu e fia o sa o le rarolangi. Ia o le nganga fia ma le nganga whaftai. Ia o te whatarofa alo i atu. Tu sai mo le nia whiawhi ta whiro inga siata. Ma rol se fua, ma rofo i le onsa. O la volea siata. Ia e momoli atu ia whamaisenga. Ai mai se i tūlanga o le awhaina o New Zealand. Ia ona o wharawlawe wharanātura e pio nei ele le wha ia ai me se fwoi lolo waia. Wa whaina e li tele o le o a whaina ia New Zealand i ona vaenga se ese. Ia ai me se fwoi se tātou tunu o lo a fium papa au i Aotearoa. Ia o te teritonu wa whaina umai lanto o no rea whao Gabriel. Ia ai o te teritonu, ia o roso i fua le tua. O le talo e whaamaro si au. Tu sai ma le whenga iei wa whaina le soifua. Ia whaina fo ia me tu tino ma aseta. Ia a o le o ranga whapena e whenga i malu tau. Ia ona o le natura suingo tau. Ia e le ngata fo i lea oro o a whaina e le tele o whatoanga. Ia e mai se oro o ngāru rue ai ia alo ma whanau o le tātou nuu i ngā ruenga whawaitai. Ia a watu mo ngā lofa. Ia ma le whaamawhana whananga ma le whaamaro si au. Ia e tusa ai ma le wharawirawe whala natura. Ai tātou tupe i numo le tua. Ia o ia e le mata i sau o lana fōwhang. Ia e whamanuia mai. Ia e mese le whenga i whawhitau le soi whanga i. I Niusila peo sau whatarofa atu lea siata. Le pa ia mana malu se tātou tunu. Malo whaavitai e le tanoa. Ia e mese fo i o le sau noanga mātang o fie wa mua awina i le tawha atara noanga i le neivaenga o le aso. I lau fionga Afemata po lau songa i le sao. Palusalue. Ia ua monia upu e whai la lua wholaunga ua tutaitanga le vaa o le ainga malosi. Ia vai atu fo i le paia o le ainga sa turu mafono. Ia ai teina de fo i le fio usoli. Ia ai a fo i le whalewhao le urunga tangifa. Fio le mapu. Ia ai a fo i le fio le tama le uso. Ia ai a le fio fo i oe le sao. La la tai le ingoa matua ia whalea furungongo. Ia manu le whale tonu. Whai foi tate o le tata te tele o le tu malo. Ia langa o le tama tausia le ala taua.
whaafteitele I lau whaafuru le nei vaenga fo I o lea so ai me se fo I o whaama whananga ia manatu fo I wa ta o toa se alau o I whina fo ia moni au ma fatia ia nisi o mātou pitonu o le ngata vaenga o au kilani ia ua mamafa fo I le lo I le vaenga I Hastings ia ma Hawke's Bay ia e le tawilo o le tele o nei o tātou tangata ai me se fo I lantou o lo malanga mai ngaruenga whaavetaimi ia ai moni au lau saunoanga o le tua o lo soifua ia o ia fo o le tua whaivavenga le au vava ia tātou tau le leia tūlanga fo I o le tau tonga o matangi ma wha malolonga o lo ia ele o tūla fo ina lama fo I le tua na ia le nei fo I tua o le tātou o tunu ia o te loe te o le aso le e to ai tau nuu mai ai ia o te loa o lau fionga le isi ko ne sulanga o ngā kaungu mai loa pisi loa ele ia sau taimi fo I le pāanga noa se whaisinga au koma o le ua matua I tele are mata upu lea o lea e to ai tau nuu mai ia me vesi lo malo ofisa ui o lea ia via leanga le leo le tua o se whamanuianga fo I le au nanga le Bluwave TV po le ngalu moana TV ia me sol por kala mer tau iae ua mawai lo lau e te fio mai ai lau fionga ia I le sao Palusalue va tu le a inga malosi le fionga I lau fionga Afemata ia walanga o aso ia na o lo te makamaka aku ma tapu ai atu ia moka aka aku fo ia ufalele ngā fulu taimi te tono le Maota ma le pāle mene le kai me si ia le kai ia ai o se whamanuianga lama fo I lo ufa tauwa ia me se fo le ua unanga ia o le ua maua le lao maani noa e te fio mai ai ia se I tātala tala ia ma whaise whaasoa ia awa fo I le tofinga le ngata I lea e mo le tufo I le mātou whamalo congratulations I lo wala au wina fo ma tūlanga a muli se taimi o le tā whaatala noanga ona tā whela ia le o nei fuafuanga fo ia meise o le whaoli malanga mai ai o lau fionga ai o a mailu tātou watunu o la ua whesiri le whaiso o a ia umalo mai Samoa o a maile le yaso ka ilangi le leitu a tu o lau ofisa lau fionga Afemata ia watu le saunoanga siata olo whangia le tua si tātou tunu o lo to file mu me uma ia me se foi tala tau i o lo ai are lo fole tu le sulu mata o fio le la ia timu foi e timu saunga le mu mo si o mang a lo mo ia me uma le se me o fale tonu pa tu fa si lo fio ma lo fa vitai tele lava ia o le foi e sila mai more mamaru lo tele moni lau fa fei lo ai o le ta por kalame ia o le alu le atu lau dele I lantou Amerika au Australia to tele I lantou e fie le nei porkalame I wa foi e nganga kuri matai ele to tele lava ia o porkalame le nei lo fionga fe matai le foi ona moto le pawa si la fia e fa ale ai lau vai ngo foi ele au fika kala e fa ale fie lau vai ngo foi ele o mai e su e mai ngai I me fa le ton lana foi o le ta porkalame o te au maia fionga I minista au maia faululunga o matanga luenga au maila sei tatou tala ma moli foi se fe au ia me se foi o fa mala ele mawala I runga I kama foi ele le o maila au vai foi eso e masei ia ai o ta wana o isiwa matulanga anoa ia e fai foi le ta o fa so le nga fia la le na ai tatele yo atu lo vala au lia ia ni nei vai ngau te fia fisilingi o le fu o mawalo o vangoa ile tu langa o e ai upu fai o malo ia o le lava te o le te ai filo lava I lau tapua inga e me se foio le wha mau popoino o vaenga wha upu fai ma tu langa whapena a o leu te mai tau atu le ulu ai taimina e sao ai to tonu o upu fai o malo po to tonu o le pāle mene o Samoa o le Tasi Market o leu ke vai ako e mo miere toi wha sao mai o isi o wha mau maunga le I runga o penga te whailangi ia ai Tasi Market o le matua ai o mi lava o ele si toe ultaia ai mawhai ana e whaso mai lau fionga Afemata le taimina e sao whangai tono upu whai o malo ai me se fo le mai tau atu le HRPP e a mai upu whai o malo I nā vai tau ma le soifuanga na tau a mata mea mai ai lau fionga whatu situ sai nei taimi whaftea siata mo le fsili tau o tele awa e mu lava e to tele le tunu ma wol taimina o ufale le parlemene
no ulu fale le parota la ititia le matu tu malo le fifsela u fotol o te ulu fale fato a tolu sufa o te usang o salo e moroa o fieme le fionga te mai tai parmia o le whaamanuianga la moa no mau atu le au mātutua i stono le chapipi ia sa matai tu ma mau ai manatu le lei e tu sa il nava i tau i au mātutua sa i tono le Maota o le whaamanuianga le sa o maua mai o te ulfale ia o taitai le fionga le tutoli i le chapipi ai o o taitai le fionga le tamaainga kua PacificEzy le tuangai ia o loo i le fionga i le alori le fionga ya vai kolone ma le au mātutua le nā o se fiafianga ma se whaamanuianga moa au ia o mau atu le au mātutua le au tūra toa tu sai tono le Maota i le lopa ingala le pena le uoni tausanga no mau atu ia whatoa o me tonu le i le parotele ribon ia o le nāran na whatoa o mau ai lea wano ia o te le ngata i tō whinga sa avea o wha sa o naro o le mitanga ruenga leo wha masinonga sa o whailo tusi wha pāra mene ai aso i ni minister rango na o whailo tusi wha pāra mene ia sa o ngarua ai lea i lalo o le fionga ia vai pap te mile lo a matamai ia wha solo mai a lea se i o le pai inga o le Bluwave maltasi ia lea na upale i roa i le minister o whelaua inga ia muli ane o toi minister i mitanga roenga o fsota inga ia pe asiata whamaria tu le utango e taes tulanga o tele ia lo tulanga o ngalue i whawhaipuli o le Bluwave marewalu ia atonu e whaimisa usidi te mulmu pe isiano oro e se mele chapipi ia leana o whamawai lo ia mai le chapipi au so tuto tas ia wa aso ia sa roto ao ia i telepati e sa tuto tas si vanga nala tu la fono ia sona e tu e aru e faisi spaki ma e fia a woi atu i se pati o ia e taulana e whamawai e to aru roto maro ia o le melana na o whaia ina o manatu e whatu li tautua Samoa e vayang whai tautua Samoa sa o whamawai e lo ia mo o le whaila o parota le titi leana o maro mai e lo ia ma whatu alo ia e lo le tautua Samoa se i o mai a ina vea uma taitai o le tuangai i nawa i tau ia ma tau vai lo le Bluwave suono ia ma le manue i lo malolo i lo te mina ia pio se au te lenga na i lau runu vese vai meo le lus furu wha tau sanga tarono i tono le pare mene i to finga fui whawhai pulu Palo whawtai lau fionga Afemata o lewa e au maia le timeline antoa ma wha masalani mai matala oto mai le vaenga antoa lava ia whawtai tele ngā rofi fasile atua i le vaisua lea na e ta ua moli ia ona vatulo na nisi o whaafisili i le tūlanga fo i o e le pale mene wa e ta ua ina ito e ina mantutua vai atu le nisi ua whailangi le fōlaunga longo wingo le kula fongo sa iai a e fia whaama vai mai ma se pati sa e iai e ke aru e kuko kasi e le mawhai e le peo suinga le wa iai ai a e mana o loa e ke kuko kasi ai e manga o ke aru whaise si paki fou pe ke joini se si paki wa kauranga ai le whailau whainga paloka o le sa o ngale na ia whautea siata o se o
le tūlanga nā sa i tūla fono, o maa o tūla fono lea. Launga tusia o mai ama lo fa te mkorasi. O te manatu o le tūla fono hore le i le paramene o New Zealand, i fa penafu i ma Australia. E mawhai a ele fia le pāti. Ia e mwhairana e tau tuto o tasi. Tūla fono tuai lea. Si vanga nā, o e mana o te alu se pāti. Ia pe te alu e whaavae se pāti fō. Taulana e whaamawae mai alu whailau paro te lai titi. Lea la o sui e te mi nei. O le mawhai o na e sau i tuto o tasi. A whai e te whialu e se mana pāti. I le tūla fono leo i ni. E o tō metia lo walu e whailau lo paro te lai titi. Peo o le senga na o le ai se tūla fono leo i ni. O le ai se sa o tonga o whaipule. I le lato ai a te tau. Ia e mawhai e ona whiriwhiri i tūlanga ia. Wa ia a tu se ngana whai ngofi. O le asanga ngofo ai o ke vea ko ke le whareto. Ia a sa te tala le tūla fono na ai le fia. Le ise me o le fia awai le pati. Ia na sau le mwhaina i tutotas. Pio tūlanga le wai nei. I nai whaipule ia o avene i le whamasinonga. Whamanino mo le whamasinonga. Po whea tonu e tu ai le la toa ia te tau. Ia, e tu sai martula fono sei tia i le. Ma lo whaawetai tele o le la wa e whaamarino ina le vai suolo no winga la o te lea swinga e le nganta wa tau mi ai le tūlanga mesera upola ia tau le te sauno ina ma ai o lau whaafesili o te avatu le vaenga lea lau fionga Afemata Palusalue foi Palusalue wa lawi lo ai lo suafa e le to telo le tangata i tūlanga upu whai o malo. Ai o ani vaenga lau le fesili tonu pe ai se ana alu se male HRPP au lau whaafesili. O ani vaenga e a fuai. Ona whaapea le ia mawhauwhaunga o tangata la uaru se ia. O ani na e mawhauna e tau vali mai ni nai mafua anga. E a fuai o na e se whaatou whala inga a se sui. Ia ua le iaila u lango le melea o le a o sui le o ani nai vaenga whapena lau fionga e mawhauna e whaamarino mai i runga le prokalame. Ia whaftea siata, le upu masani a tātou. E le tupu fua mea whapea. E bio e le JPP mai le amatanga. Sa le leifa foe toto li i mea umo. Manino mea umo. Soala upule mea umo. Ia pita i ane. Ia o me fulu taimi o sunga atu lai. Ia pe o ese fo ila na ia teita inga. O mai tau ina. O te lea ua o le ese soala upule. O te lea na whai tula fono matulanga o le JPP. Ia a o le ese leo o whaipule. Ia pera o tūlanga na tu se upu whaingofi o le whatu tua ina le teita inga sunga atu lepa. No whaisao e aku lepa o la awaru ese. O na o le te tonu ina lau teita inga. Ia i tūla whono lea o lai tua ia atu lepa whapeo o kere kari e inga le suinga o le tua wala. A nārana o le fia o le process na whai e tūla whono. E ni au mai e tonu o whawhartui ua sau artu la whono o pasi a mai kapenet. Ai au noa ma se tala le whawhartui le whai e. Le mafua angana ia na o manatu e loa. Ia ua ese ale JPP ma le mtanga i lalo o tai o mwae. Ese le mele wanga i e. I lo utal tununga o le mafua anga fo i lea. O le o ese o le fionga i a Aupito. Ia o le fionga ia la auli mari toa. Ia whape fo i to whai a olo ma le fionga ia le tinu. Ona o mafu anga ia. Wa ese mamao le teita inga na iei ma le whawa ino le JPP. Ese mamao le mea wanga ia na iei. Le reo la tu o ise. O le mafu anga tonu ale no olo ise. Ia mau i e nā teimi. I li teimi o le lalo toto alii ma le au mātutua o e matua soa lau pule a me unga.
ele mawhai ona whai tō Tasi e se tō ia mai e soa lau pule ia mau ai se paki mau le tō file mu ma le solonga le leo pule ngā le malo i o pe tū langa na malo whawtai tele lau whionga Afemata ia wa le tasi wa le lua wa tele la ila tau fo iwa mawhai ona mori mawina le tūlanga whapea ia ona o ni swinga wa ia ile vaenga whaupu whai ia wai pi ngā le kasiano le vaenga whaupu whai na tō tele ma ila tau sa foile le auto va uma mai tu tono le pale bene o le HRBP ia ai ona o swinga ia mafu anga ya fuai ia ona le lifa le tofa ma le utanga le totele ia ma suia i loa e ala le fatu ino ni sio pati se yo koi fo ia la fa fisili na eta wa taimi ona ito ina o lau fionga Afemata po lau fionga Palusalue o oyo se tasi o sui o le Maota e le e fia fa longo ia ika ngaka kama fo i o le pasa sao a upu o le fanga sao a talama i fe lafo inga ele te mila o le fato ai fo watu le ito e ina nei ele kauli alo tino e te le tau fefe fo ile le e wi ar falangi ngor ka ku maro ka mo ai nga malo si au fat fo ile o le pa pe wa ito tonu o tanifa va tu fo ile fa sino manga ina ito e ina o le auto utaia e kauli e so fa fefe li au sa wanga te bo fela fo inga ia whaftea siata pe ano whai atu ile amtanga o tapo karame o se whamanuianga ia tea lo mahu atu le au matua ia pe ano si le fia o le au fuere lo le atunu o le au whai tō wha ele miria wha au ia o le sona tele le ia tea au nāt mai tau o te minana o le lako ama mai tau ma lata te fōa atu le parliament e sa no e tateria ia mai se ape a faaria ia felaflofo inga le au matua nei ia tate nofo mo to mata ile mata ngo fio felaflofo inga na vai tau ile a sauli tofa lo lot ma le tofa faari to noi me meo finngalo ia ile ni to ina ile fa por kia ni manatu ai sauno sawa ile mata ai tati vai foi ai o le lava i o ferro lava i o ba ferro i ba o le matuni e tu sai ma te mio o ye tono il parme ba lo fa tai a tai ai le mata upulea lo fionga Afemata o ai se o ai se panga i ko kongo le pale benge ngao po fo ile le pe ke maka i ku winga ngila feta winga i ko kongo fo ile le ia wa e ser matou fai tau atu tua ai i lau se e te tono le Maota i taimi nei o iai to e utaia ma lau fuelo o ai se panga e pie ve vela i kai mi uma ke kurikuri maka ia aftea e to tele i o panga awa la umai tau le vai tau e tu sa umoto ina le ia e me sera panga le va to li ima le fionga ia o te se ia le tau fu le o ia le taru le uo ia li ia marto ina le mai fanga lo o tar mai ba niko ia pa uma ia le tangalo pita ia apalasi mera matutu ia o totoli ia me se foi le fionga ia porata i vao ia male au matua na vai tau o le niu ave mangaro ia masi to ina le te mantua o fui mono lo to mau i le matua na sai ia o le fionga foi nga tasi ia fui mono mio ia o le matua o le palmene na vai tau ona tupu ia ma le au fuelo lo le tunu sai ai mo tonu i le vai tau lea a o le tua ngai na vai tau o ko le malo losi o tanga ia o le lisi wao ia o le au matua no me tau ina o tanga lo pita ia manonu malo vo te mina o le ko e fonfikala ia e saula se ia tua ngai
O le au mātua o mana ta te nofo e sa o lau sa noanga pika ke lia vo e fai ngao ku no fau la ve i ta mātua ne o ko le mata mo fio o parlamento i naso o le fai o le anga nu ma le saunoanga le loto o le tofa ma le fautautanga ia o se whamanianga le te mifta o la tua i le parlamento. Paro whaftai te le lau whionga Afemata. Io e peano whaia, tu wale wano ta mo i avanoa nei. Langa o ele si tu lou o ngana e keringa whao ngā fu i le litara noanga masuanga o mene. O ele si puru wafi le sa i tutonu. Io te pale mene. Ia langa o le sa e ha o ngā mai kama maha kukua o le mota. Le sa e o le alalala na le no nau e whaia kunga ia ufisiri. E fia whafonga ni mamaru lau tele o le aturu. O le si vahengo ki fifisiri ngia au tai ia le mata upule. Wha fofonga ngele a kuku ui whera wholafua. Inga wa au whera le leo. O ke wha i oi le toina lea whea mātou o masoe ngiko. Kara mai vau. Au whoila le nā leo e pei o le si pika peis foi de. Ai a wha fofonga la le mamaru le aturu ui whera wholafua inga. Pei a koe wai whai whai pei wharong ura kau whetau i eriko inga ni. Ai ala le taime tu ua ile maota foi le wo mai kua e o mai e whaise i puki ma whaise marolonga. E yengi va inga fa pe o le meo mai fo ya ko e fai karakara ngoanga fa sam ngola tolo fiong. Ia o le tele o te mi o asona e le se fale vole o ile pise falta vale sai tu pise wo koi vole o ina la e no ile ava na to ina e ia taimi sa pe fa ruam fa to o ma tu tono par bene o ku kolo o futu i me ana tu ina so ia ale tele o te e uma tu a tono palme i o tu le to inu la va mai nu ti mo to e ia taimi e o ina vevela foi nga o puto ia nga ko le nga kolo o fua i tu a me se ko inga le kiu ka makoa o walo foi Ia o tapa stau a kapanga wakun pa fonga mai ale tunu. Malo whaftai tele nei vaenga ia. Ia o le whafisilia ia i tūlanga o tai ei mata upu nei so whina ngalo i whainga o malo. Ia o le asa o mai tau le nei taimi o le alawa e sila mai mo antu i tua i le tapua inga ma mai mo antu i whela whalafua inga al pāle mene o lo iai nei o na po. Le asa o mai tau wha tamama tua. Ia i le ngana e mai so fela fola inga o ia se vaenga o tau ese mai ma mesa ia yaso ia a o ani na isuinga o ia le dei taimi la o fionga Afemata ta o ia si le asiat wa tu lo fiong e o te va ai ma lo fa no o wa le upo le va tu fa fa mai wa fa ina le va o ai le va o uso le va o tu fa fine o no tu lango i fai o se tato o tunu o le tala le va tu fa ia ala mo mau na ngata sta mo parot al terminan ni le o solo le o le ini fa se va vai si va na lu ngol social media le fai ini mele ma fu mai a ta i le tunu o no o le o upu fea vea i matulanga whapena. I tu sara mana lau whafisili asiat. O matua wa ai malo whano no. I le ngate, le whaina tono le palamene ia, e whapenga upo le tunu, e le miria wha upu tono le, wha upu tono le palamene. Ai, o mai loi kua. Ia le langona e tauna, tau sia le a mio tau oroa. Ma le a mio alo ia. Tu sai mara tau tonga. A le temi rani, ua matua ese le mea le tupu parliament, ese le o maitua, matua alu le whaaleanga, ma tau whaaleanga. Tu sai, ma le vālea o i tu e lua, ua mai whafu. Ia, ma sanga wha tupu ele vevesi, i lungo le social media, ona o le tau mwhai o. Maisia te le whaaleanga i tūranga o ni ia tu le pa marsunga a le ala a wa o te tun ana fa pe o ia tūranga masani fa democrats
lea e tau te vaai e whakemukarasi New Zealand o fiti ia ma Australia. Ua whaia ina, ua uma le wha moi moi. Ma lolo file mua ale. E ilo te tunga. O i nae wha vai le file mua le tunu. I mea tau whai. A whaurawe le mele ini. Ua matua tele le tau whaaleanga. Tele le ave o tala se. Ma tai se inai. Le whaafonga mai le tunu upe le mele ini. I le tūlanga. Ma fua mai ai lautara. Ma lo whaalolo. Ma fua mai ai tai tonu le paramene. Ai maise le itua ngai o lo i ne. Nanga le tautalatu. O au sau tai le itua ngai le pae inga lea se fulu lima. Au sau tai. A uma, ai a ovo ina mai e whaia fono matusitala. E te taua na ave me constructive criticism. Ia iaini whaavae. Ai ia ave ni upu maru. Upu e whai na o e au o le malo. A le mera le ni. E le se malo e fi whaalongo i whautuanga e mai. I ni upu na o le vevesi. Ma a whaina i le file pu o vaenga whai ma tūlanga whapena. Ai o le mena o le tupu Samoa. Mo mai tau ina. Le te leo le whaale tonu o iei. I upu whai o le malo. O nai mafua mai lava. Mafua mai tonu le Maota. Ai mai se. O le au maingo fe au mai li tuangai. Le e ta ua li tuangai e tia. E ta ua li tuangai. Ma le momolinga mai o manatu e langolongo sua ai le malo. O ale upuare, o le mo te langolongo ako. O le mo te langolongo ako. Ia, e se le mai o le langolongo. Na o le whaatupu vesi. O lau tala fo le whai o utu li tuangai. Awa e se fo le whaai li tuangai. Tau whai moni ai. Mole tuangai. Ti ngā se mea le lei o lo tong whai le malo. Ti ngā se tula whono la te whai atu iei. O le tula whono manui ai le tunu. Ia, ai ono le tong whai mea li tuanai. Se ili fwoi ora tau ai. Ma tūlanga whapena. A whau lawe la te mine. Ia, o le tu sa ia ma tūlanga. O le tūlanga o lima teita ina ia. Ia i tuangai. E tu sa i marifate mkorasi ni aso tia. Alo whaavitai awa e whaamani noa le vala lea lau fionga Afemata. Lau fionga Palusalue. Ona e moni la vala usau noanga. O lea au te whesiritonu i leisi ta mama tua sa avea ma tai o le tua ngai. E le toe na fui male la ina le vang whaisa iai. Ai, o wa ese nei ona poa me se fora mātou, o mātou lea whaita watu, ma le mātou mata matatu, ma le sila whaafonga whai ala mbalo lea tunu. Le wai sau noina. Ai, e mawhai e se kai o se ikua ngai po o se vaenga ua tā ua o se ikua ngai. E o whea korosi ei le lenga o le mea o le whautuanga i le malo ma le vaenga le pei ua a afia ai ma le whaanoto i whale o leo langa. O isi mea mauke mori mauaku a lau fionga Afemata. E isi kai mika ke whaalongolongo tunga i saunoanga tu loa e le whape foi o por kalame o mea sa o tau foi ona fisiringia. E mau te whaalongolongo ku isi press release e au mai i saunoanga foi i la tau o lo taita ia le HRPP. E pe wa kausaki ia mai ali ima le loko i whale o se tangata i. E o saua ima meo whainga uori ima mangi mea. E au le mahalosi o se kalangoa se kangaka porokiki o se ikua ngai. E ne tūlanga whaapea lau fionga Afemata. Awhitai ha siata. Tasi le vaenga o lo whaatupu ai le nofo whewhani o le tū. I le tūlanga lewa e sauno manino ai. A wafo i o le taimi o utai tai le tuangai. E pau ale mea o le ave o la tutu alalo. A waku e le kalia. A watu fo i talia. A ave i se awara maru e mwhai e on talia e le malo. O e pule al malo ia. E fiu ai whai ako mea e pule al malo ia. A o le tūlanga leo i te minea siata. Ua makua alu ai ma personal issues. Ngai i le taulo to i whale o tangata. E matua. O ala tō maua lea. O lea ia tau o tangata e whai ena. Sao noa ma whai. Ia whaatala noanga. E tu sa mi pui a mai lalo le whawai.
Langa i le toa oi o le mele. I le toa oi o le ia te tau lea. Langa i fui lei te tau. O ka ika lea whainga i upu ia au mai ni. Ai te whai atu e ofolo roto le me o ia ia saunoanga ma whamataranga ave. Wa whaina le tō rua. Le whaletua a whaina ia na i waro. E tu sai ma le mele ui nei le finonga whapokiki. Lararero whai atu asiata i le mele le tupu le vesi. E le o vesi sa tu no pe o karai e wako. O mai o le vesi sa mo. Le ai ia ma se vesi. Sa tupu mena ona o te mi fra o le palo. O le te mini. E le toi misa se tu fine ma se usu. A le upu le watu e mi milo i le tūlanga o i. Ka se le mea le tupu le i finonga le whainei. Ma losi le milo upu. Mi milo upu ma tau le anga ina upu. Ai le lo. A whafonga le upu. Alfa te ingana sia tala lea. Wa lea fe me lau le pelo le fionga le. Ia lau le malito i le polokeki le miliona. Langa sa ui i tonu le o le mato komiti le whaia ia. I le whatatia whataoto le mato ta ia le tonu le mato anavatau. O lau o whai mai. Na sa noa la auli. E tufa, e tu watu le se leni lima o tangata. Se sila le milonga o le saunoanga la auli maleto. E tufa i lunga o tula fono. E mo i ere i eise tala. Ai le ai se atu nuu wha te mukarasi nei lalang. E wakua ku whaulo kupi. E tufa i lunga o le tō wha. E pule le tu baro. E pule le tu e pule le tu malo. Kua ku whakia i le koe i atu. E malo i tu. Se isi da silara se ata le milonga o le mele. Ma le wha le angai. Ara e sa o al saunoanga lau. E avatu. E pule le tu malo i ati na e wha ngā i tupi. E le ai se atu nuu. I lalo le lal, nei lalo lang. E avakua kupe. E le koe kuri lo inga. Avatu atu wha pula e pule a i tu malo. Ona, o tupe nei. O tupe ale tunu e tauna na su e wha. E su tusi i am tūranga wha pena. Le ara reo lau tala malu wha alo asiata. O le mimilonga u. O le mimilonga. Ma taum whai. E wha leanga se taum whai ngoro, taum whai e tunu malo. I le rau se e nei. Le o se e nei wa. Ma o se e nei. Ia, ele o whape e waku e kuwhaka i fukara le tu malo. Le e waku e wha soa le i atina. Mena o le tupo le vesi pe le saunoa e maafua mai a i tonu le o e o i tonu le Maota te mini. Le avakuai mino upu. A watu le tarase lau e lesi le pero lesi tūlanga whapena. Ai aka ngofo mai kauli le tūlanga o winga upu. Ia o matua se ma whase na isi o le aulanga rango i tu e lua. Malo whaavitai lo whina ngaro malama lo whio ngā whemata. Ua talinga e whia longo ea le whaafonga maua Samoa. Manatu, markau aku an tā whaalau iloa lea. Se whisin kai puki, eoe, se whais ka ua i puki. Tā atu ai whaalau iloa lea, a fwoi mai. Toi whaau, man whaau au tā whaatanoanga marangang whaaluala. Oh, wow. Go guy makes fia eh. Just give me a second, eh? Hello? Auntie! Oh, Mayuko. Cho điều số, có ai xem mày sao cũng kêu anh chị bạn rồi mà lunch mà đâu kiểu. Baby, what do you want? The barbecue one. Okay. Chị Phong mua đi số đi. Thanks. Love you to the family. Okay. Hello, Vaku. Yeah, Fa Auntie. Barbecue? We have the barbecue, please. Tell off a voucher. Thanks, tell off a voucher. Do you know how much I love you? No. No. Toi whaatalo whātu le toi te liu mai e o le prokalame le malolonga peanga whaiak. E le lea ma whainga whaisei puki langa ua matua mana ia nei mata upu ia e whaasoa mai ai. Ia le tama matua foi. Atu le fionga i Afemata. Ia po le fionga i le riko ne sula. Fou au kilani ni usila nei. Ia i runga o le tātou prokalame.
Whabarabore lau whaafitai ai le vaenga sa e whaamarinoina ma e whaamoni lava le saunoanga. Ia e pea le upu sa e tomu ai lau whaafeilo ai. E afua mai ai maunga manuia. No winga. E afua mai foi I wau teiloa. Ia a le leile whakaukainga mai a taita. Ia mai e wa avea ma taita. Ia e ngofo le lei foi ma kau le lei yaku ia vaenga umole a muri tai ma vaenga whapena. Uyo lea. O le ala so fina ngalo lau tele. I le nei lan taimi le suinga ai o le whainga malo. Mai lava I le taimi wa sui ai. Ai maise o manu lau ti ma lantou manifesto ma anava. A le whaatua tua I le tua Samoa ua tasi e peifo na iai. A awa iai malangolango iai lau fionga kone sula. O le asa u mata I tuina. Wha mole mole. Waftai a sia te silita ua. Awa a matatu sa utala le whanga solonga o le malo fōuro I nei. Tusa o le teita inga ma le whanga solonga o maluenga o te maitai pārmia ma le kapeneta ma le vaenga whai o le whatutua I le tusa motas. O se suinga fōu e whaino whaia le upulea. Leanga e o levana o parliament. I le teimi fo o taitai tu le epa ma le HRPP. Inga la sa o whaamtarang. E le o se fono le parliament. Pe ale hei tu le epa. O le sa o alea. E le usu se fono. Tu sa po iei sui parlimia. I le teimi le o iei fono to sui parlimia. E le usu se fono. O le mwhai. E le ai se whatu tuanga tu le epa e ave ia fono toi. Nā te taita ia I le parliament a o to isea. O lono winga, po o a fuafuanga al parliament e tu sai malalato schedule. E to sui a ona e leo e tu la epa. E whapena fu il kapeneta. Tu la epa mfonto i asana. E alano whatula o tara le. Langa e fisota I tele ia lo teimi o te tai I tuanga. Masunga le sui parliament na vaitau. E le o se kapeneta se longa ia tu lepa. Taita. Tu sa le iso na whatu tuanga. Ave le sui parmia. E mawhai e ilo whatino. Ma whanga solo le malo. Le alan mele o mai tau I Samoa. Le alan mele o mai tau I. Pe le iai le fionga le mai tai parmia. A ua ave lana whatu tuanga. I le sui parmia. Whanga solo I anga ven. Ave whatu tuanga iai. Ai, o le mea maua. Pione si le fia siat. E le I leva te tuloa le fionga I ministare I nei ma whaipuli. Ai, e le I leva na I tono o tūlanga whao whai. O le ane mere vai. E le tūla fo ia e le tua. Luna nganga pa ia e whesoa soani I le malo fo. O le upo alea e vai. E le whaina to whai se malo. Lala tūlanga le ene. O le whaatua tuanga ale te maita parmia. Pele I nei ono tutuangia. Arau ave whaatua tuanga le sui parmia. O le male kapenete whaanga solo I ngā roenga le parmene. Me se whaafoino o tūlanga le malo. O suinga te tele nā la wa ai asiata te mine. I le tūlanga le whaafoino o malo. E ano whai atu levano I tonu o parliament. O ki ilo le lei al teimi tula e mei tula e pam tūlanga whapena. Me se lau pae inga murmuri. O tai le tuanga. Sa au whakarikari. Po a whēru e se I tula e pae le fono o parliament. E tu mai fono toi se ma whiro. E le mwhai. E le whai ngaro o lofa I le fionga le sui parlimia na waitau. Se longa I nei ia. E se le sila la le maa lo te mine. Tonu o Maota. O isi tu la urira li tuanga fionga I fai pule li tuanga. Tangata fu o levana I tonu o parliament. Sila na fatino ino tiute. O li minister me se sui parlimia. O le mea na e loa ai. Sila fia ai. Mo kapenete sauni so stai. A sila fu I a ona tali. Ma whena fo I. O le tūlanga na I le maoa e. O le tula I mai o le whatu tua I le tua Samoa Tasi te mine.
o le whaatuatuanga ua awe te mai tai pārnia. I lana ka peneta. Ai mese o mista langolango mo le whafuina o le malo. I la o le au te lenga la o sa whamtalanga. O mea ia a ngai ia le malo fo. E a ngai mo le manuia o le tangata tutasi. O ara whainga whaavae, o ata iala, o atu la fono lo whangai i le malo, e tasi ale aunga. Ia manuia, ia o le manuia, i tangata lai tua le au lea mana, ia le au vai, ma le au fia maua se fisosoan. O le mandate, le ngā lo whaamumua le malo le waini. Ta o mai la sa utala le polokeki le milion. Le lau whaasone, wa le keilo. Dalang tau to ora la tiki. O le tau whaamautu ino ofisa, whaamautu ino tangata whaingaro. Le lau mautu te lo i tu maru. Le lau amata ma na te tala atu se lendi mo whaangaio ina o atina. Ia, o le amatoa fia le au lea mania. Le au whai whaatoanga. Lau fai pisinisi la i tua i tu maro. E li tupu mo se mene. O ki aka, o le sao noanga matala i e fai mai. O le mea fai le sa fai le chapipi e sola. Fai mei u fai la ko komiti ia. Le ai me se komiti na ia a tiata. Pau le mea, o le pokalame le UN ngā mai. E oi tau mo fai. E a mai mea o lo mana o mia i tu maro na fai tau. Ia ngā o se uwei. Ai li ropi wha kupe. Wha moi wha tupe mai whafo. Na le ai ale se mea mino. Ai ala te mini. Ia, sila le tunu ui le tele upu le whai e le taunu. Whea mai I kupe. Mo ngau le malo. Sila la ni mele wene. Sila I. O te whaafetai. I le tamaitai minsta amar ka penetai. Le wha ngā ino o tala tau whaaleanga I e whai. Ai puno wai. E a tia e le tunu. Ma le whaatutuanga ua watu e le tunu. Ina ia manuia le tunu. Ai maise, o le au vai ma le au lea mana ia le tua. Sa lea mana ia le japipi aso la. Pau a tangata na alu i se le. O le au whai kōkarake, ma tangata e langalongo ina le japipi. A le taimi lane, ia lea pe ando, e le o whaai longa tangata le whaingo o ta iala. Pau a me o poroka isi I tu malo ia. Ona o le te e lava I le polokeki. A le nganga mauru, le lenga tutusa umare di masu tasi tu baroi. Ai ti e lunga o fai pule. Ma langa whaanga yuinga. Le e toa iala tu maroi e pe, e a fia iwa tu maro. I le toa ona o le te e a ma le tau mwhai I a whaaleanga a wani taunu. O wau tau kino atu a siata, watu le whaafonga mai Samoa. O le polo keki nei. E fiu kula e pa koe mingoi. Te tau whai e mingoi mi tau whai. Aua e roa I e le tunu. O atu le whaasoa le malo. Tuba I mutu e tu malo. I le tira rai a whale alo. Muri mau le pasi. Ia. Sa mau se pasi ras. E mau a ele mea. O le mau le pasi e wheo I te miti au. Ana tula I mera rei chapipi e mo se pasi. Ia whale a lupo ma mau se wai. Io, o le ese senga na, e fiua la le rituanga I, te minu nei, e milo ma whale anga le polokeki. Anga le wa makang fuama. E ti e ala I whai pule. E sila I o latu I tu malo. I le whata mala ma le whata la leo le latu whai pule. O le ese I manuia I ua, whasafua tu nei I tu malo. E o se au te lenga na, I le ese senga, o pule anga na vai tau li chapipi ia male fatutua le tu sa mo tasi lo ini fa tailo fionga fe mata polo fionga con sula a filifilia o le malo o Samoa I Aotearoa o leua matua manino lava manino te ofo se vanga kanga kai e le fia mangingo ai e ona le filifili la ia manino I lau sau noanga malama o le vaenga le la ofisilingi atu ai o le tau mai la ia le tūlanga fo'i e tāpenanga mai lo tu finga foua filfilia le whainga malo. O le akao sao hala I whaipule. La tau sao I whaipule wa au teilo foi au. Ia e le toi nāma le laina o le mātou foi whaipule o lo I le tuangai.
o te ala tu nei whaatoru taluna te tala mai pora se mo ua watu i Samoa so tātou atunu. E le i aise o te le i maua lava se tala. Ua waku singa kupea mātou. O tailo ye le nei taimi po whaanga solo po le ale me o iai awa o malanga antu leo whaakoru karunga kala pora se le i aise vaenga whapena o mautu. E mawhaila au o whapea antu. Ia te oe le tamā matua tu nou ia suafa matofinga wa iei nei. A o se tamā matua i upu whai o malo. E mawhaila o ofisilia ku whapea. A le i oe la le whaipule e whai le manguia leo longa i kumalo. Longa winga e le i oe fo inga ia manguia ngai kanga kalima vai o longa i kumalo. E mawhai ona wha upu whapea. Of te asiata. A wala whaafita uli leo le tupulo i tumalo. Tautala atu la molo whaaloa. Ana me leo le toa i le matou tau. Ana nafi. Matou fitu se inga ma le minista, ma le mele utu. La ua watu le malo si anga le tu malo. E mawhai e ona lato talo sanga mai tu sao mai ale matanga lue. Ona o le tu malo e pule. Ana na filan fono ilo tu malo i sa fata nu metasi. Wa o lau kai ka i kai mine. Wo o fiu e ta vili fafso ta ile fionga ri fai pule la ku fongo le kumalo. Ele alatu. Na railo. O le la alo ke ai i le mata o ku tau le prokeki. Le la uto tu o vano i taiao. O taiao te fono el mato tu malo le su. Oile les falili. No tar sanga ile tu malo. Ko ku e sa mo se kasi. O le nganga ia o le susu valu. Ai saule me le fai puli. Ma te ngalu lue fatasi. Ina ia solonga le mele au te li alatu. Le ala o te tantun. O lo iai le marusi anga ile tu malo. E longo alo iai le malo. Ona o whawhitau ni e tula i mele fai puli. O manan fai mato o te singa. Ale alatu lo tae au. Ale fio aku le fai puli. Wa mai lo le matu sa vali mal matu tusi la utsinga. O se tau na VC le fai pule mai tonu komiti. E ui ai ta iala o a koe kai fongo komiti. Al fabula, o to o lia le manui o le tumalo. Ona o anga al fai pule. Le la e te whafsini mai i le tūranga lea. O kai aura ma ke fongo. A mai mana sa valinga le kumalo. Ma mai mana tusi. Pe ale latu. Ai a latu. Na mato atu lo lea. Fai matou swalo pule le malana fion. Ia ama ko mai re mari kuma na sa mai. O le meta o e tia. O angi ese sem. O ani fa fita o le tupu fai tu. Le fai pule. Ia a le o vai mai le malo. O le o swalo pule le ma ko ko ba ko fa mai mo. Pe a latu na ta o i fono le. Ai ale ai. O lo no wing. O le a mai lo matu tu si malo si mal matu sa vali ile malo e ave se lo mar te fo ai la fo ye ona ele ave ai totas ma me poka ile mi oli tu malo e me se nei tanga tolo ma na o era tu ati na e ma tu langa fa pena e pe o tu langa na le to olia i i tu malo ele ko ke le pe ko iva e pe ko va ai au fi ai malu tu malo o ke lo ia sa pa ke ko pe ara so longa le hiu tu malo. Ta lo sia fa tai le fa fina ngalo mala mala le nganga tonu le na. E ma tu fo yo sa tu paitea. Au fa so le por kala mela ngai to telefo ia ila to le fo tele mafutanga fo ile a ila to wave mo of so ninga mo le tu malo pe a tangi sa mai le tu malo ni vaenga. La fo la le. E la yona o langa le mta upule. Le anga ia te o le no sau nei o lae matua fa akali pe or koe fa kalinga o vai o a opo fo ie ya so ia lae fa akali ngai o manto yo a inga e o e au sange e tau o ma o le pumoni lava lae fa akali po a fe e ia fa kasi ia ai rei fo ini no ese to tono sa tu pai te angar kasia nga o na Aupito ia ai fa vita ele peila o le fili le tau fili i a sa fata manisi ona e ia isi no fo ie ma oti ese te tasi o lo ia ai fa vita ia a tonu le wo fa fonga ma sila mai mo le tele o nisi o tu malo fa vita ia ile mati no lo fina ngalo ma le fa mani no ina lo fionga le kone sula filifilia
ia a tonu ole a moe mausu ai le whaafonga anisi o i tu malo. Ia o loo whaafenga ka le nei taimi au ki ufu fo i se whaipule. Ole upu ale na au te ofo au se whaipule. O loo whaaka wanga ka longa whinga ngalo. Ia a ua le sire sila i le manu ia ua ole i ku malo e koe arua i kai pare mengi. Ia ole i ku malo fo i koe ia sau noa lau fionga e se vaenga. O le mele, ai masia i tu marole i whaipule o le chapipi. Ana ata mamai e whai polo kiki. E hui o le polo kiki le fast. Ai a o e whai le lei. Ma ia manuia le tu malo. Ia e toi maolo na whanua e sau i tono le parliament. A le whaata le tūle ma te e mei. Ia o mawari unga le te mil parliament. Ai ango ka ikara sa whaipule le chapipi. Mo ka whaanga inga le mele whai ia whai le lia tina e mako maro whai ia le oparo tamari tu maro ia teite. Ai vaneo e sau noa ma te noa lau fionga e le kone sula. A fuala vatula le matou tu maro ua ta whaasoa i nei lunga o le prokalam. Vatula sa tupa i te whai ma whateita inga. 5 paia inga, oi 5 tausanga i le paia inga. Whakaika inga. 5 milionga. Nga ngofo sa kupa ikea mai le whanga unga whaaporo kiki. O se 5 milionga. Fatua i whanga. A koe manguia, whateita inga, a toe manuia, ia lesi paia inga, koe 5 milionga, se 10 milionga. O te whai atu lau tala lau fionga e le kone sula po lau fionga Afemata. Na uwha soa i toe ina fo i o seo mātou nuu i sa tupa i tea. A whai lau uwha soa lea, a ila tau fo i o lo whai ale ia pito nuu teitasi na uwha atu. A uma le se furu pe se furu 5 a whaku a whai e mamau le sila Samoa le oi mara ko wha le ngofo wheraloa i e sāsia ka. E uma le lua se furu kausanga. Lua se furu milionga. Ke lo longa u farki o aka ka kupa. Te lo longa wae mana tua o tato lau whanua. Ele pei o ki usila ma ele o se kālia. Oka e mawhaika kakala kui whea. E uma le se furu lua se furu. Tolu se furu tausanga. Wanga ole lau mai tu lo wanga ole sau ole milionga. Wale lopo le mea la whaonga iei. Fatua i fo. Pe a tu uma mao le tō wha mo le manuia lau tele. Ele koe o maingisi e koe fia kau apu. Ele koe o maingisi e koe fia kau moli pe o e pikirangi a makipirangi angi. Ele ale ala atua i le vaola. Ia e alua. Kau ngu i lone mele mo o mai le kelo isi makai fo i ele ae pe e fasi sisianga o ngau anga orkupe. Ia e alua e haua ile poro fasoa fa pena. Ona o tūlanga ua mautua tina e maporo keti antoa. Uyo lea. Whawhitailanga u whaatupu manatu i lau whaato whala inga te tala. O leala e tāpena mai. Na i aiso tausi le fia masou langona lau fionga i le kone sula. Po lau fionga Afemata. O le toe a fea ia lau fionga i tūlanga o tō finga ia ai me se fo i tūlanga wha ampasa. Ngai aiso kau i ike o le a koe kōlapo i le maung Samoa. E le nei fo i vaitau. Eu whaftai asia e la gona al whatau wa ai mo le tua ma le loto maulala. Ia ona o ana tō whinga, o tō whinga mua mai le tua. Whafo i rewi inga ia te ia. A le whaftai le whiunga o te maitai pānemia marani ka peneta ma le whainga malo. Ia o e tangata o manatu mai e. Oia. O e tangata wa. Nā o le whaftai ia e ilo mole tu ona o le whaanga ina pēr lo wall ia e tau tua i le ake mo le malos ia ai o te whaafitai tele i le malo ia ai ona o tau tua i le parlemene ia whape fo i situlanga ia ua te whaere tawara ia ma tofi ai ni nei tangata whatawa so si tofi nga fua siat ta te alu maro te popo ta te alu maro ta le mautonu pe whawhea na whatau nui. Ia o inga haru mo wha ampas. E pi ara o rungo i kongo le paramegi. E ka ke aru whapea solo. O a mea ka aru whai kongo le paramegi. A o lea nganga whiwhia. Ma lea nganga whaftai ua manai.
Maso se tō whinga asiat. Kasi a loko whaamui. Na o le tua mo le sisi. E whaonga aina e le whatau wao. E maua i le malosi. Maua i le poto mo le atamai. Ia a wā. E whaonga aina le tautua i Samoa. E le ngata i atunu e mau. Ia whapefo i siu tātou tunu. O le anganga fia ngā ma le anganga wha. Sa le aiso o manatu. O le a te whaalta wala le tamaitai pāmia. Ia mara kāpeneta. Ia ana o le whafo i o le vi inga ma le whaftai le tua. Ia ono le whaonga ina pēo o le au na whatawa. Ia o le au te tawa. Ia a wani whatawa ala wa ai i le whatutuanga o mai le whainga maro. Ne ia awhi i lo marosi. Ia wharango lango i le tua. Ia mawhai e. Na whaatau nuu le manu lau tia lea. O le manuia o tangata lau tele o le tunu. Mea uma ai e whai nei. Kasia le unga. Kasia le vision ma le mandate. Ia au le manuia mo nei o tātu tangata. Ia pia le sa noa siat. Ia o mai. O atu i tunu e mau. E su e manuia. A sila la lewa e sa noa manini. A le leina wha soa soa. Le se leni le. Le mau e tau sanga ua pea ngō whaia. Nā lana to o lia ono tau whaingo whaavae ma whale ma ofisa. O kai mirangi, a maka kukosangi. Every budget mau o se leni. I le koe ko lia. La to o lia ona o le ri whaipule. Le whionga ri whaipule ma ona langona ma onga manatu whaapito. Ia ao lea nganga lea asiata. Ia ona o toi mau lea mano. Ia o te tautua i si o tunu pele. Ia ma le wha moe a lea. Ia wha ngāle o la ai maisi. Ina i tau nuua ia ngā lue whaatasi tu uma. I tu tino o le malo. I lona pūlenga i le ngate i nei. Ia o post fo i whafo. Ina ia maua le manuia si tātou tunu i le ngate i Samoa ru i au kilani manuisida. Ia au si o tātou tunu pele i nei Samoa. Maro whaapitai lau whionga, Afemata Palusalue lo whionga fo i le konesula filifilia, malo Samoa. Ua mautu se aso e whai malanga mai ai, ia, ma tāpena mai ai le ainga mō lo wha moe moe, e mai se fo i o le wala urina lau whionga? Whaapitai asiat, se u kaule mai kongu po ki sau e whaile interview ai mau kongu. Le aspera tuai, e pita i e lau ke awa malo whaararo. I le wala uria o mai asiat. Ia o le rare lo o mai. Ia o le wha moi mo le mau te whono ni ma le pāremia ma le foreign affairs. I le aso lua le vasa fō. Ia o inae wha mautu mai i tūranga umo. Ia o nai lo mautinoa i lo lea le aso i maranga atuai. Sa i marau whaafsili. Palo whaapitai e le whaina lea o le whiwhianga sili o mandou loto. O le ua maua se makongkongi sula. Walanga e le na foi male laina e le whaititia foi le anganga whaafitei tele le whionga ia whaolo toi. Raupena pongi. O le fo i sa mandou pale whiangai ma mafuta i mautou sanga i tele. Ia me se foi o le unanga foi a le foi tamali o se o tātou motunu. Ia na umalo leo whaamavaenga. Ia mātou tilo ale ia ngare matangi ma fai me whaalkolongo atu li tātou malo. Ia e peitai na ua wha mapu e mai le seunga i le vaiaso na tenei. Ia ma whailo mai ia suinga tofi ma tūlanga ua iai. Le nganga lea na laiona nau nau atu. E whaafitai le anga le leo le tua. Mi ia foi le tua ilo nalofa. Ia ona o lea lava e whaonga ina lava le soifua au na la tau. Ia e sa wala le ngangu ar palangi foi lea lau fionga e konisula. Age is just a number. No wingala. Ia o tausanga ia wana o se foi numera. O le malosi. Ia le anga o kama o le ainga malosi. Ia manatu lea lau fionga Afemata lau fionga le konesula filifilia. Ia o ingai kongu ai ke ko ai kongu umaiai. I nei au kilani le meolo iei foi ia le tapuainga e mawhaio no au whapeatu. O te ilo o le mafutanga pito i to a tele lava le nei. To e mau popo. Ia mai le tele o mafutanga. Ia Samoa i to tonu o tawhao le larolangi. Ia le e mau popo. E matua malosi foi ia le mafutanga. Le paio laika malosi nei o te mori mau atu. Aida ngata ilea.
ia ua tātou ainga lava fo'i sapa sapaia ma si fo'i mai aiuli le mamalu o Samoa ia ila mātou whātalitali atu I lou afio mai ma le pai o le ainga li manatu ia o le avanoa le nei e lafo atu ia e sau noanga whai ue tau lunga I fo'i le tā whaatala noanga e bese fo'i ia o suli ma feoi o pai o ainga e bese fo'i le tu malo ma Samoa o le fo'i whaepa I lunga le tā porukalame tau lunga I le tā whaatala noanga lau fionga le konsula le nei vanga o le fiafi. Ia, whaftai siata. E lava le, o le e tu lava le mtangi o lo wale, whawhawina o le tātou pōkarame le nea fiafi. Mai, o se awanoa tā ua lea, whaftai I lo fionga, ia ona o mō mailo o awanoa I le tātou pōkarame nungo le Bluwave TV, o le whaftai whare lava lea, o le tulanga pēmna e sauno, o le neito whinu, ia e rea mawhai o na uwhaia na o, e au noa ma le lango o le tunu. O le anganga whaftai lea ma le anganga fia, pia o le e sauno, o loo maa popo a Samoa tunu o kilangi muni sila. O le anganga fia fui lea, o te whaftai fui I le fionga e a whaotoi, ia ono telefo I ona sao tau ia wa le whaamapopoina e mese le whaamamua se tātou tunu ia o le tūlanga e le mawhai ana whai se mea Tasi o le tele o sulu o le tele o finangalo o le mawhanawhana o mawhtanga e maua I whingota mo le tātou tunu o lau te talo lea as ala tu lau whionga siata ma le tātou TV nei ia tātou maua ngā lue whatas. Tātou maua. Po wāre I tū e te langolangoina po whea. O la wāre te tau. Tu e se ngā mea whaporokiki. E tātou sa ngai ane ai o tai. Tātou te ngā lue whatas. Mole manuia o si o tātou tunu. E re ngata I au klangi mani I whilo. Ia mai si o tātou tunu o tātou tofi mai le tua. I ole nila a fiafi siata ia e muli atu na nganga whaaftai. E mai se le whita whaafonga ma le mai moa mai o le tunu I tu e fia o le nila o lang. Lungo TV, lungo o penga te whailang. Ia ona o maua le avanoa tātou te mafuta. Ia tātou tūra ia I lumo le tua. Sau si aso tātou mafuta ma tātou wheroa. Ia ona amata I lole o tātou mafuta. O te tatonu. A whaatasi ma au mai le tua I a tātou. Ia wai e whaasanga tau mai. O lau te talo ia sanga whamanuia le tua. I le fionga le tamaita pāremia, ma le kāpeneta, ma le mālo I Samoa. Ia e maise fōi. E po ia lasi o si o tātou tunu. Ia au kilangi ma ni sila pasose mai panoa le lalolang. Ia alofangia le tua. Maua luto sui fua, maua le tōwha, maua le soswane la nganga pa ia. Ia a wātiu te mawhaiwhai pe on tō ngā lue. Ia a meise tātou mawhtanga pe tātou wheroi. I se aso I numa o a fōi mawhtianga o lo whengai ma New Zealand le nei tū la o a whia I se o tātou tū. Ia e le tū la fōi ina tātou I le tū. E o ngā fōi ia tū langa whapene. E lui tau waina I tātou. Ia mō le anga I lu mō le o langa o tātou. Ni lo langi e se lo langi mo tātou. I o stara ne maro whaalalo siata. Ia lo fangia le tua lau fiong. Whenga I o tiute mo whaia. I tu sai ma longo pui ri I o se tātou tunu. I lungo peau le TV. Ia Samoa e. La whai so tau whaafonga mai. Se upu o sala mo wala vale. Ia lo fangia le tu tātou maua. Le whaamanga roa. Ma la whai nuu le aina. Le iasi se ato to. O to al Tautai e se le atu iam. Ia le nganga fia ma le nganga whaafutai. Ia ua maua le tātou mawhtanga I ne ia fiafi. Ia manu e tere lau whionga siata. Manu ia fōi le tātou TV. Ia whape fōi nei tō le vai Samoni. Ia ai o maua le ola mai le tua whaafutai. Ia ua whaamalo whaafutai le tanoa ma lele fōi a lau whionga I le kone sula. Filifilia o le malo o Samoa I au te ronei ia me se fōi o lunga I o tātou pitonu I au kilani.
lau fionga Afemata Palusalue fa po le lua ua fa malo lava i le nei aso ai me se fo o le te tala i o le upenga o le Tautai ua sa fa oti le utu o le feimea i lo finangalo ia ai me se fo o tūlanga i le fa tapena ina o le fai malanga mai ia ai me se fo o lo to mai ua fa so mai ia e fa sauni ai nisi o tautapena ua fainga fai o malo ma le tūlanga fa porkiki ia o le ua mai alava ona tapena fa fine toanga tūlanga lava wala i fo i se vai panoa i le i o iai tūlanga o le talatalanga ma ia so la se i o mai fo i tūlanga o lo pepe i le taumanu ula i le nei taimi mo moli le fa malo ma le nganga fa teitelo la mātou fo i te talo fa fualeva i le tuolo soifua maua pea le malosi ai mai se fo i o le ainga no foalo ia o le a fa sauni malaga mai ia o le tātou fale o le tātou ainga lava fo fia Samoa antoa ia ua filifilia ia lau fionga ia fai fo i makone sula ia mo mātou i nei a wale vāwhianga i male atunu o ni usila i nei au te roa ia tu e tala no fo i mato e mose si tāwhiso o ta inga i se taimi a lofa tele antu ai mai le tātou ofisa au tu i manu kau nei i au te roa whaasoi fuaina mo le nei taimi ia whaasoi fuaina ia ole a tuangana nao tātou proklame o tauta ia e lei vanga fo i le fiafi ia e tali tonu le kaka mar fa mo ole ua matala ia senga sa fa auti le utu le feimea ia ua manino fo ia nisi o vaenga ai me se fo i o finangalo fa lia o tatou malo i lungo le proklame le kata o le fa tatal noga ma le fioga le faipule ia le fo i sa avea ma minister o tangata tu moto le Pacifica le fioga Aupito su o William Sio ia ai me se fo ole fioga i le kone sula filifilia ia e uia o le loloma le lafo lua le manga le aso fo i o le a fatuto i nai ma malaga mai ma le ainga ia ai langa o le ua whaamarusina ia le lupe mua pe o le tala i le seunga ia le filifilia i o le fionga ia Afemata Palusalue whaapole lua e vea makone sula o Samoa i Aotearoa nei ia i lunga lai se o mātou pitonu i au kilani nei ia ua fai ua toi ma le tātou proklame o le tauta ia e le nei fo ia so tofi ia i le anga le lei o lo tātou ma te isili le langi e le taritrunga ia o le nasa fiafia rau loto ia mai se fo i o baua nisi o vaenga e te sila fiai ia o tala furu fina ngalo fo i o tātou malo i lungo le proklame toi nātua i ma le whaasirisilanga le nei po o le whasalalunga le nei o le siva o le social fo i le fioanga o sa taua ia po se o mātou no fo i mare botu tele i sa la fai nga lava le no e sele au le lei e le aso tona i le aso fao manti mafutanga sa taua social leo le afa tau wina i na i le fare fia o le partaiso i Otara e le aso fa o le masina o manti po le masina fo ia to i ruva ia so na tau nu le iai ia mana tua o le fo ina fa madino atu le amatanga o le prokalame o le to fa ia ai bese fo yo le finangalo ua faatangisia e la ulu se va ngoto ia u faatangi mai fo i nei tama fanau o le fioanga o santa o lo o iau te ronei ia me se fo i lunga au kilani ia so se tafala fo yo New Zealand ina ia mo bia so tof so ani tu langa se seleni e pe yo na fato fala i mai ia sui fo yo le e kalesia katoliko te tonu o le fioanga i santa wa fo le io ai ngo ma venga ia falfao sa taua malau fautautanga le lunga e ia la fo i pe ona tau faia tu le amatanga ia ona o le pe le lifa le fisosoninga i le faatagi mai pa ia fo i suli ma fio ia se fo i le pa ia ni so le fio anga o lo i le kalesia katoliku ia o me ale tate fia i le no nei ia le anga o le ainga mana tu fo ia o nei ia au tai au ia fo i le tau ola au le fangota wala nei ngalo ia te o ia le tatou siva lea i le asofa o le masina fou masina o manti faia i le parataiso i nai o tara se furu tala le rufale o su tala lava fio mai sau paanga fia fatasi fa ina tantou ia ele fa ili laulo le se fo le big boys group DJ Dave la ngata la ilia fa fia kama mkaukia lea ia tama pese logo wa au le ia le bai jo fa ilua o le a pese ai le tama lo ile fia fo sa tau fo tama fa na o le fio anga ia ranga ta foi lai la to fa fonga ai si fongo kama kwa e fatili se umanu e Mikaeli le la to fa fonga kama sa o ai ka pepese se singa fu aka ku le mas fu ko sanga o samo ai to ami mai le malo si fonga
le fila la to fa fonga fa fi fina o to le lava po fio bai matala mai au tam fa na o le fio anga o ngalo le fa mo le ia ta to ia ma fa tasi ia taurunga le tato program le vanga le fia fi fa mangalo se le manga o le tau mali se ta fa malu pio voliko fa soi foi